I le ripoti le tai ana nafina ma li waina I te neti le whamai, a lo I se tūranga tinga ina pea si o la tuangane. Wha awau so suenga le wha mautuina pe aisiana muai le fale, a po ai fo isa iei tonu le teimina sa sawa I le afi. Whai maile li poti o le tamao le pepe o le ola o Jade Petala se le nofo ai le fale, e na ia ta ualo na whaanoa noa tele na walongo atu I e leo leo, e winga I le fale lawe o tupu. Tala tonu leo leo ta maiti ma la lātou tina whato a me iane le fale lea se teimi le ima mau atu, ma lo sue sue pesa iei le tina I le fale le teimi na sa sawa I le afi. Mōlia sa tamaita I mōrianga le aweta avale o nai na ua maua sa whaasua awai le teiminanga ia ia piki tamaitia onga I le whae tui mātui sisi fōsini. O se taavale leo leo sa petoloi Balcom Hills I le awa ule le songa fua le basa nei, na toi titi la vea I le taavale le tamaita I lea, a o taumu whaianga I ese mai se driveway o se fale. Tau fia leo leo le taavale mai loa I o le tamaita I aweta avale fast food tau sanga e whaasua awai. Na whaia leo leo le testora na mānawa mai loai e whaafitu taimi e siri atoe le mālosi o le whaamauninga o lo o whaasua wā. Pu e leo leo ma veatu le ofisa o leo Castle Hill, ma o whaamalo le tu maunelo na laisene, whaia iei mōrianga o le ave taavale o nā. Wa ave leo leo na taavale malipo tia foi, le mata upu I le au unanga e whengai maainga matamaiti o ke topa e tūra iei le whaamsinonga. E nā o le se furu rima tausanga le matua o le tene titi na la vei se taavale le North Coast o le stete o New South Wales I le asona nafi. Na wala o nei le fsoswani whaapavambe le whalabalawe le lunga Bruxner Highway Lismore po le lima le fiafi ta uai o stangata na sabaliane le ala tele o la vei se taavale. Ta uai le ripoti sa ta mawhainisi na iei le no fuanga lea e fsoswani le tene titi na la vea se iau ina taunu watu paramedics ma aveilo le whalamai. Peita ina maliwi se teimi mulimuliane. Watu ina atu se ripoti le coroner ala apta avale o le taavale na whatawa ina na lewe ai o se ri e fasu lua tausanga na ave fo I le whanemai mo le whai o siaki. Tala muli, wadi patera 9 News I le sole folfolanga a James O'Connor o lo nanga I ese mai le Queensland Reds I le mai o le 5 tausanga o le sairinga o nisi a vanoa I atunu I fafo. Whailua le Reds au latu tu inatu se ofo I le rita alo tolsu whatusanga peita ina tele itariaina. O O'Connor wa ona sulfan ta longa whaava malomo Australia tano o na ulufale le awale atunu o I le lua afese pulu ma le 5. O le numero se fulu le Reds o lo iai le teminei ma tele na ta alo le tausanga rei o Tom Liner. O le Leo O'Connor sa kapteni le Reds le lua afe lua sutasi ia maustasi longa fo I le ta longa I Australia nei. O tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai I le nei asa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I
Never for your way telly, the swill of the love, ya or your soma. I say you live for a bow. Popular pinata, I might say shit up for no. Get him from time, yo, limit to love. I feel no pillow for my only person on la. Bowling up for Yasakeli, but we're Suma. So clear, Sammy, you're enough about it, Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Really, kind of a sort of not Bungo. So by you pick, I can pay you out of far. But I go to my father, now I come on Maloya. Bakula in a buka, the Keromaya Ika. The smarter was silent when go feel the Pulunga. But after you so come afar, no Galala. Well, my 13 Masuna, you know, Sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai. O whainga tamatinga, o mea uma o te iai. Ole sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai. Ino foto atasi mafaufangae wasau tualasi lelo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si ole o tafia falongo iai la upele ea o ofea o e ai Lalulangi pua o amale manunu Wasola le la fasulu sulu Ya, o te ofo alofa atu ma whata alofa ia te oe ele nei a wauli o le whata fiti o le tele o ngā ruenga ia sa ngā pati ai ia le tātou o te nuu ele nei fo iwa yaso ma loa fua ai lau o maua whata alofa ia te oe i le anga le lei o le tua tai mai lo soifua ia ma se malosi fo i o le au ono nei ia le ua tātou whiloa ia i lumo le nu ua le o tua o le nu tātou whiloa i fo i pu e o manu ua le o pu e o mala ia o le anga le leile na o le tua pei fo i o na whai atu e le ai se tangata poso a poto po se professor po se scientisi na te whai o le whaiva o le tua wha moe ma malo lo le leile po ai toi fangu o e le tai au ala ke manga vangafa a e ia le na o le upusa o le na sa ofa la le leile tua i lo walofa mo lo wanga le leia sa moa o le fala le na fofola le tai au e le sunga i le a wao ia ta vai meni i o le fala fo le na o le tatu te fola ai ma fola uai ia vai atu taulangi ma pa ia o le atu nu i o tūlanga wha lupe o le tafa tolu o le tātou vāna nofo pa ia ma mamalu wha le malo pa ia fo i ma mamalu wha le atunu e le to e sea o mai o na tofi le atunu ia ai matua le tuu le au whai talo whioi o le langi ia ma tamasao le ngā ruenga pa ia le atua le au whai ngā ruenga tu tofi o lo o
ta se le ngaruenga ia matuli vai i le tua wasa manuia o Samoa whatalofa ia te utou le au whi ngaruenga pa ia le tua whata whaitaulanga e fia le ngata i Aukilani i New Zealand ei ia ai maise uisi atunu o o lalamba papa au e fo i Samoa ia maise o le tapu inga mamalu alo tātou atunu pele i lau whanua ma ele o Samoa ia, walo le sai fua manuia nei au auli tātou tū la lata fo i le manava o ngā ruenga. Whaatalo whātu lei atau o severe pestata ma le langi i a te oe. E le whaapoponga le tātou Port Kalambe ngā ngaifo o whaiva o le aturu. Ua mapu e le sanga, ia mapu fo i whalenga, ia a onisi o le nā ua tāpena pena fo i. Manavanga ngā luenga e matu ua foi ia nofuanga sa ngā lueile. So, ia le na, o le ngā ngaifo o le la, o le ngā ngaifo foi le na o whaiva o Samoa, ma lo le tawata i le nei aso. O whea la vale mea sa anga iai, po o le ngau o le vau, po le whae e o le tai, ia po le potu a onga, ia po o lo si kifi solo le kaulanga ma soli solo ai le yo ngaru nga le di umanga ia e mai se mala au ki pas ia e ai ia na yo uso ave pas fe mai o manatu le ia le ngore stangat po fai mele le le ngore stangat ave mai so le vatu ko meni aso uma tangata le le atawali ia le ia le ala o whape atua nei. Manatu le lei, whai mea le lei, o le au ave pasi uma. Ave le lei. Po whea lava le company pasi. Go Bus, Riches, o le si vaengalo le Western Alliance, o pasi o lunga i North Shore. Po whea lava le whare pasi, o lo engalua i whata alofa, ma lo i a te utou i la utou ngā ruenga foi. O lo o i utou a ao le saunga le mū. O le tōtele o le mamalu o le atunu o e whetalo loai. Io, la tō fui le i mawanga vale a se o pomu fui. Ia tau atu, o tau ngofie e lau whea luai i public transport. A wafo i e tau ngofie. Io, ai saunga le mū fui. Wata alofo i atu. Oe le ave pasi. Ia manatu le lei, ia manai o uso, tua whawhine, o tupu mai e o whare tua matausi, o lo ngā lue, i le company leo le pasi, ia whabera i o tau, i o le telefoni ia o ave Uber drivers, ia o le au taxi drivers, ia whapena fo i le au, o il vaenga le au courier, tele le au, la tau o whaifo i la tau company tu ma oti lava, le whērua i le kuria. Ngā luenga le lei umana o tātou tua i ai. E lei asa ngā luenga e whaatauanga vale i ai. Aisea, leanga e tua i ai a inga. Tua i ai le kalesia. Tua i ai whaalave lave. Ia e masifui. O le tātou tamau a inga le nā. O le sao le nā o Samoa. So se teimia la foi le tātou tupe i nei e aluanga i Samoa. I se whaalave lave o le o whai. Mana tua la o le exchange international rate e tā ofi i nei le tupe le na o na alu la ia leo le tupe Samoa e le whape a wakurofa i se sua kupe se ainga ma ia waku se kupe lo makuanga le ramuramu mai pe e le ai o le sao le na e tuu i nei le foreign exchange rate i whapatu ngā tupe a Samoa e tau o le foreign reserve ia e alu le kupe i o. Lakula ia lea e uktua le pensini al to ina male o matua e whai ele whaatau o ia Frankie po o whea lava pe o le market o mea umolo whaonga whaatau e fo i building supply materials ma mea umwhapena. Ia la e circulator ma li po ia mata milumilo ia ile ta mau a inga o le tātou atunu. Ia e mese la lena. Ronga winga la, e sere whamkalanga le whemiso, o ka kou o kanka kaka Ia kaka o whalonga mai, o le whaua a matana wha mau popol committee, e tu la i eisa mo ina ia whaatausa na whalele. Sa mua totoa,
le na e loto te tele tangata e le te taala ia whaatalofa whaapitoa lava nai te mamti nā mātutua ia mahalolo soifua manuia mauta ngase ia whapea fo'i ia whale o tangata mātutua whaatalofa atu le ataua ia te oe whaamoe o lo manuia ia lau whaafonga mai ia me se fwele nei aso sa whaile lei se tau mawhitanga ta ui le lei pele tino ina ia mawhanawhana e mo i lava o le spring time le nei ia po le tau tutongo la au ia ai malulu lava ia whamalo ia i la tau o lo whaia lea ngā ruenga le lei o lo wa aia nei o tātou ta māmutina mātua mana tua foi o le prokalambe le mā te whaia mato lua tuai ma le tina ia e te vise i oane ia e whaapitoa lava ma faufaunga ia ma le prokalambe le nā ina ia manatua ai le tau o tele o le soifua tau o fiafi o ta mamtina matua ia ma ua pula la ngoto foi a o lo o whaia pēr le tātou ngā ruenga o le anga le lei i o tātou matua ai maisela whamanatu pēr ia te oi e le ai se tali o mea uma e te tau o na whai e mana o mia ele vsoasani o e wa ai laufo mai wa ai lau family doctor o family doctor le na e whaia le lipoti whaia fo i ma le assessment ia ona refer la ia leo le toi ina pa ole matua ta mamtina matutua easy service providers en whaia ona ala mai ia whaamrianga ma swani so e tā ua tele la ia lo asiasi e wa ai ia le fo mai your family doctor ia pa o se fo mai sa moa fo i wa ta ua i o le malama le lei o tātou na fo umana tātou tala noa ia ta tau a e ngase a mese ia na i o tātou mātua tu asin sino le tunu ina ia malama le lei malama le lei ia le tamama le tina o rātong fitinga i o le awhai a le ale fuala au lea ua fo i ua tusi mai le prescription ele fo mai ia i loa le lei ia ki ua o ngāsa ko inga masi olo makua le se o fuala au ia au mai ia le nā whaatalofa pēa whai whaato to ai tau nuu lau sā folau mai sisi atu nuu ia au ki lani nei ia o mana tuafuni ia o nei ia le tu i saute o le whai totoa le nā o le lalolangi a toa ia o wafo i tu oi le malai wa lele i nei a tātou i sāfu Auckland ma mangele ia malo le malanga lau tau lato i le tai le lato i le ea ia ma le lato i ala ia welcome to Auckland New Zealand sia nisi fo i malanga mai ia ai siasi ainga nisi fo i malanga mai sa ili matangi ina ia to e faale le soifua maloloina mga ngase o falefu ma pusio to fanga lo fa fenga ia ia talo sia ia ngafo i malelei tong fitinga ta wala mai ali mtumai ta i fo ma i le nei tunu ina ia fa fo sia le malosi atotoa fa talo fa pitoa lava le tofi o le itu malo o fale alupo lo fionga ile faipule ya fuyono tenina Crichton ya malona ainga ya mai lato fo yolo of soani ile si ngase mai fa fuisia ile tua mafu mai ya le malos ya olo manatua lau fionga ia po nisi po i o le tatou malo le pale mene pe HRPP pe fast pe po le alava le koinga po le paki o maori ia e whaatalofa ia te oe e pe a whai o si ngase mai ia maua lo malosi au ngā tong fitinga ale nei fo ia tunu ona o mai leo la utala noa o le ua 2 minute o te aile tu lai fa malo le ngā lulue e ngā luenga ese po le ofisa pe no whai atuai ia po o le ngā taifale ia po o tua vau foi ia po o tonu o whale whai ngā luenga kere meo masingi
industrial areas ro o ngā lulu e ai o tātou tangata, whamalo. O te fia whamalo lava i le whalewhainga luenga leo le palm beef, corn beef, le pama, kama vole le sama mumu. To o te lea i le tu atu lea i ranui. Lo i ai ia le tua fine ia pai ia ma le lātou. Au whinga lunga whai asi ko kelo le au whinga lunga. Nā, le tō wha ia so alo. Afi, ia. Ma utou mo lava pa ia maulunga le au whinga lunga o loo. Filo ai Samoa. E le whale pisupo le nā. Vai si I kuri le meo le sola ma ave le puso pisupo pe whawhavo se pisupo e lau kanga. Awa fo yo te masani yaso yo o Yale University. Ia a olola ina ua mai asu enga. Ia ma ua malolo fo summer break. Ia pole. Ua whaile semester break. E tele langa alwenga au mai le ofisa le malo po le work and income support e alunga lue ai mo le tolu vai aso le na po le whaafu i vai aso o le tu uanga o university. Ai o te le fialu ye, au te fialu i ngā luenga fo i e alu ai ma inga lue ai ma tilo I meo working conditions mo tātou tangata. A oe whape I fo I ona whaafoi ngā luenga. The treatment of our people so that you have the first-hand experience o lau tilo I le tuainga treatment o lo whai o tātou tangata pe whape I on whatino o lātou ngā ruenga. O da I loa I fo I le oe I a lo ngā lue I le ngā ruenga o lo whatino o tangata nei I whale whai ngā ruenga. O lai le whai ungo le vai aso, le ngata I lo tutongi. O meo pisupo fo I le to ulu, ia ma whape nao na ma omo fo I le. E whaputu e whai ei special fo I le mo tangata whai ngā ruenga. Ia pe o Ias Farili. Inga sa ule masau fo I pusa pisupo fo I le ma kongi wa ma omo. Ia, na maila I whaanga wai nganga omo au whafore pa. Ole apa. Ia la ele le de pisupo. Kau sabi de le I masau fasikalo. I le tona I ole aso. Sa, ia whatalo fatu. Isi whale whainga ruenga malava. Ole reams na I Avondale. Rosebank Road. To tele o tātou tangata lo ngā lue na. O ile si lea whale whainga ruenga lea te wawa ia tulo. Ia ile sunga le pali tele. To le foa to filau ngā toloai la auli ia ma le sunga ia se yuli ia outou malava le whalwhinga alwenga le nā o le something plastics whatalo whatu ia te tau mwha malo fo I le ngā lurui I le nei aso toea o tai au ia sisi fo I le foe ia ma wha alu roe malolo I le whai ungo le vai aso ia ae e ko ke malolo ia ele malolo ia le atu sa ve e ko sau fo I la skonga se I vai se o nki ngako makam ko kalinga e fa longo mai ia chao o lo talia stasi o malo fa lolongia fa pitoa fo le leia so tofi ma o io le na o le fionga ya nganu mana Rudolph Moores se tasi fo I o toa manu o le tātou au le kapi o le tai to lima o le tai to fitu ia ele ngata le tai to fitu ia whapena fo I le au le manu Samoa sfurma le lima ia na avea fo I o se whaia onga o le tātou tai to fitu I nai taimi manai tau sanga ia mai a mai le na ona tō fia leo le fionga nganu le mana Rudolph I le to finga o le whaiaonga ulu lea o le tātou aulo kapi fo le Man Samoa Junior. Ia, le nāla, le under 20s, ia, ai ua whate ia I tātou le neiva yasu. Ina ua maua le tala, ua tuli wha amoa le fionga I le aluli. Ai le ise mafuang, ai tuli ngutu, ia le na, la tātou wou le malolonga,
ia manisi o tātou whaasilanga, whaabisinisi, o na tātou toi fo I mai lea, sa ili se avanoa, ile tātou ma lo whaaloalungia, le fionga, ile aloli, ngal malimana, Rudolph Moores. When we come back, we'll talk to one of our special guests today. He was the head coach of under 20 Manu Samoa. Watch this space. Ole Our Dash Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga te tongi e pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofi o pasese o lo o iai le teiminei. A e le tali toru susu mai I le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le R-Dash Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car tua tu si tasi dua lua, Lincoln Road Henderson, te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Pe so te mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. O sa ili se fala inga e whai se tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma I le Sandvale Buffet. O le a whaamali e ina lo fina ngalo I tau mawha o saunia le limo oe. Tuatu si Iva Atkinson Avenue I o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi I le lua I le awauli. Telefoni lua lima iva fa o. Lua lima iva fa o. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whatalofa ia te oe mare nganga fiu mare nganga whaaftayu tātou wheilo I fo I lunga o pe au mangalungalu le ea. Ea ma whaaftai e tuai fo I le ftelenga whonga mua o le vai maunga. Ea po o le telenga fo ia se Manu Francis Joane. Ea mo lana fo I tautua le nei aso. Tārusia ia maua le malosi. Ea ma tuai fo I mai whaawau tiute ma whaiwalo filima. O mo le aso a tae o wa lava le whaafonga tāpua I mai ma le sila mai moa le atanu I le tele fo I o mata upu tā ua o lo mwhai o na whaasoa iai. Ia, whaatalofa le nganga ifo o whaiva ia te oe le nei e fiafi. Ia, a o leo o vavai atu a anga I mai ia le sāfo lau o le fionga I le alori. Ngal mana Rudolph Moores wa loa fo I tausanga ma futa fo ia ma te ama vao ese le telo tausanga ia e tāpua ia tu lava le ia tau sa vea I whaiva le nei fo I tamali I le ta'alonga la kapi ua lau si le fia ai ma lau I lo le tātou o tunu wai pe o ta'alonga ai e lua sa momori ai le fu a sa moa ma wha lau I lo ai le lalolangi ato o le la kapi ia whapena fo I ma le fusu ia male ta'alonga o le si u mea mamafa. Whatalo fatu lo fionga I le aloli, ma lolo se fua munuia, fio fo I sulu le tino ua toi vava I atu, ia o lo moua pēr lo soifua la lei, ia ma wha uau pēr le tautua I lo tātua tunu. Ma lolo soifua munuia I lo fionga ngan manmana. Ia talo wharawa I lo fionga sa vea, pa talo fatu fo I le pa ia malmamalo le tātua tunu o mwhaiona. Mo mai nei whatartal no anga le nei tu lao le aso. Pa malo atu I lau fionga nga lue le nei aso. E o tau whai walo filima. Sa whapea na o tau ngā lue ai. Le nā fwoi atu nu. Ia. Talo wharawa I lau fionga. Ia, malo le soifua mnuia I lau fionga I le alori ingal malmana. O te tau mate le tele o tau sanga ua tuana ia o tātou ma futa fo I mata alo mga lue ma onga I Samoa. Ia, na tu ula ia ai mātou te tau muli ma ai iuli o tō whaiva ai maise lava le tātou au ia mlau fionga fo I le taimi o e te alo se ia o lava ina vea oe o se whai a onga lale umi lea na whai e lole kon kalate lea o le under 20 lea sa inga lua e nei ma vea o se whai a onga ulu o le tātou au le titi lea Ia haftai sa vea mo le Cecily
Ia, mo le silafia foi le tātou atunu. Na o whaingaluenga, ho lewa na o whaingaluenga tonu le ina kapi. Ia, na o whaingaluenga la le mai le sau iai lava mai le lua afe o mai lava i le lua afe se fulu, lua afe lua se fulu. Ia, o tau sanga lea le sa o whaingaluenga tonu le ofisa vea ma foi nei ma development officer la kapi. Ia, sa whapela o na whasara la wele ngoa. Ia, o taimi le sa o whaingaluenga i tono ring la kapi, sa o whaingaluenga as a probation officer, probation whangale le se kong kalaki ka ingia. Sa wakua ue, ere si o ngā kaimi o whaingaluenga iala, ia le wanga le whawai kaimi o le sa ingis kong kalaki. Ai ngō whata lau lewa ngō lea i le lua o lua se furu. Ia, alau ke whaingaluenga kaimi ne, sa o palai ai loa. Ia le la sa o mawai ngai lewa ngō le i le kausanga, sa ingir kong kalaki le makanga lua o lua kasi. E umala i le lua o lua, e lua kausanga. Ia peo le kausanga ngā lengo ngā ua mua mai le whakongui makaurio ka kou le koe wa lewa i koe qualified ka ko under 20 mo le World Cup under 20 le laulangi. Ia. Le whakaungu i kausanga umar World Cup le under 20 o ngā le waaimu nge le World Rugby fo nge le anga i lumo development of players so nge anga i lumo i au kele. Peo le whakauanga le World Rugby fo nge i ole nga ia nga ia kupeka meki i lunga le under 20 a umba i me i lunga resi level Ia. Ia le lata o mo wanga ila le vangoa le lua o lua kasi masai nge kau ka lake lua kausanga lua o lua kasi le lua o lua. Ia lua o lua. Ia pe nga whawau nga umare la ko ka lake lua o lua. Ia le sa mako wo i konga o saule mea ia le whakunga mai o le World Rugby. O le la osa mo e ka alo i la fo inge i le Oceania e ka alo na makonga i lua test. A qualify o ai ale awe malo i ka alonga nga i lua. I o le a andu lola al kausanga na lenke ngei. Mari. I le lua o lua kolu i le World Cup i le sifoi trophy. E se la Oceania. A le trophy la lenga makor kausanga le e fai ara si koe le foi o makou la lenga representing a kunga Pasifika. A kou ia kunga umadunga o ia Scotland, o Spain, o Uruguay, o Kenya. Ma kunga umanga i lunga inga. Ma kakou ara le kunga la kula roi. Ia le tournament foi la nga sa fai kausanga lenke ngei o seme o Yulai. O le aula e malo mai nga. E o ko meke la le adu foi la ile le World Cup kausanga ngei. Ia. Ia le langa samping ia Spain ne. Kausanga lenke ngei. Na tātou qualified. Ka kere qualified. Ka kere qualified la ka lola ngā ka whai inga fo ia Spain le pool game. Ia saulola i le wha e ka alola ma kouma Scotland le semi-final. Ia ngā lang ka koe malolo e fo ila ia Scotland. Ia morsila fia. Ola kong kalake nga le lua o lua. Whairola ile le review le makanga yang wali le lua o lua koru kausanga len kengi. Ia ayo o ia februari le kausanga len kengi. Kon mai o le ofisa fongi o ke la kong ia ke mira mo ke la lua faingot development. Ka kore nga iska ko out. Alanga la ko le kongu fa mai lo fa pe mai lo le ofisa. O le ko ma lier pulenga. E fa wa la kon kala ke mo le si lo kausanga. O mala kausanga nge. E o kausanga nge la lo kausanga de. Ma le kala len fa mai ke lenga longo me ke o le lo ko ya February last year. E fa wa la kon kala ke mo le si lo kausanga. E o se kai mer kausanga sangi la kon kala ke. Ya o fia o fa la ngo ka ngo fa la u. Fai mutu a tala ia lei ma se pepa na sai. Pepa mai ala kon kala ke le. Ia tafa ka ke o ma fofanga por kala me o kusinga o kalusanga abi kon
Inga ia mga mia lava lang i sosangi le yungi. Inga ia mungkalonga fo ngi fa ka ale ta ko ang. Ia. Inga i sila ya ko sa o kalsanga i mungkalonga se lua pe ko. Inga ia mako Australia. Ai mau kele yo i Kenya. Ia ora ka peanga la nga sa fai uma mako mon mako pulenga fo ngi whakakio. Ia. Pekayang. Ia, to vatu ale bele vatu o lave faua ina ia tātou e fo i le amatanga. Ia. I le tele o lau tautua, e le ngata o se tamata alo, ea ma le anga i atu i to tono o le uni lakapi, pala lakapi Samoa. Sa e manatu lava e aise tai au e mwhai ona sa inia kon kalatil nei, ai o le tau fia whaafo se i ma terminate i a lau kon kalate, whaafo se i ma effective ai lava le teimina, le hasa la ngona no o i ate o e i le tele o nei tau sanga sa e ngalua ma le puna wai ma mafau fau lo le leime uma a o le ua whaata i e le tūlanga whapea. Ia whaftai sa vea. Ia. Ina ua vepo mai la contract last year. Sa ele ia sa manatu ho ngei wa pea wonga. Ola kon kala ke mua. Ele ai ma se me sa ua fa pe franga le fa maroro ia. Ah, dia la uma kon kala ke mua. Ngau kai ko ngala u ia mo ke o e saingi la kon kala ke. Mo ke o lo lai o pe ka yangi. Mo ke o ai o. E foi mai. Ele saingi la kon kala ke. Ia ele se meanga o le meanga la ko ni e fai mai le anga o ku so o ngo masinga o fiku masinga ele saingi se kon kala ke. Ah, le lava e fa o to tongi o e ma mo. Ele ko ngia a mi mero le o se me o se tema le ko o me le wa ko le ka usanga kan fa marolo o se tema le aso se furu ngo ka usanga le kengi yang wala au mero le le office o kelwa o ke ngo fakula e fa mer pulenga fa marulu mai e kia ngadu o fa marolo o e ka ko yung la ka pi ni o fa ko le de ai se fa mai o le finga ngalo le port o fai aku iai. Ola, ko inga mea whawalwalea o amaka ngau sa ule fia o osa. Ai, ko inga mea whawalwalea whapia. Whawhewhela kon ka lake la leang ko vepo ringa minga iakia. Lewa kuliela, lewa whakaikai, lewa ka oia kala. Ia, sauna. Lewa kulia. A whea kon ka lake ko whai mei sangi umana kau, lau duka usanga me. Whea o ia kon ka lake. Ia markala ren fai mai la wari ia male ofisa singi male wanga o fai ungar port o fai o le fai ungar port ele no ngo mai a le port o fai o feme ia un bako finga o le process le process le masanga fai a yengi me fa le ko mai au a mi ku ma ko fai le review fai kana nga male port e fai le kana nga male port a ngi me fa wale fa pe Lewa fa malo lo o mai la ngalwenga. Fa fo se i fa pe. Fa fo se ia. O fa ko ye. Ia, ai fa mai. Ia Maria lo fionga ngadu o mea forward port. O ko fa ko o mea fo. Se fa me por mea forward port. Ora mea forward port. Lo ngi anga de kuria o ko ke fa mai mea forward port. Ala me ko le fa mai la makanga ga vepo mai ko kala ko. O pa so kula fonga o ko. La ko nga me sa le kon kala ke le sino ka usanga ai o me le sino ka usanga le kon kala ke saingi. E no se me nga o le ko wanga o ko pe saingi la kon kala ke o le me nga o ko fai. Ya ele ngata ile ala wa fionga ngat malmana. Tu sa lava pe verbal contract pe saini fo o se written contract. At the tau na fa maliina vaenga nei tol. There is an offer. There is an acceptance. Ma ua iai le la ia inga ina ia you hold your side of the contract in the third party. E mawhaila, ele mawhai, se vanga nda ua e manao e wha mai ala kon kalati. Ele mawhai ele si vaenga lea o na wha mai a wha fusei e au noa male mele ta unei o le ami o tonu. The natural justice e tawa. La process le na whai ni o talo whai o te le tio e lo sai. Wa tele mea leanga o tula i mai tono o tātou uni la kapi, ia mai la tō oro. Na whawhiwhena o atu nei tangata. Seu manu Douglas Nauchang, ia ma whale o mā vaenga.
e fai mai le port ai kiliva mai lauli ia ai tele i sa fa i lumo le port Ya, sabe sa le la wala wa fionga ma le sa no nga matango fi. O we fa ke ia. Ah, e fa ke ia. Ai nga lo lo le me le la kupu, le wo kupu. O so fa ia lo la ko kulanga le kon kala ke pe nga sa mo. Ah, o pe al kon kala ke len ko fai mai. O le aso la wala le nga ma fo ya ku lo la ia le ia ida wa o fai mo wa ko le nga ke le ai ma se me o ko lo sanga ga ba kia o ko. Mo le o ka ko a. Ah, le ai ma se me o ko fai. Ai ma se me o ko fai. Ale wo ko fai mai, o la me fo la le pole fai mai. Anyway, sa vea. Ngo fai lo le la kala le wo ringa wo le van fai ma ko finga nga. Ah. O fai lo le ai. O le. O fai so ko me mal ko sina fia. O fa ko lo de nga fa ma lo ro. Le inga ka le te vai to le ai ma sa ka. Ele ai ma singi me le anga ngo fai. Fa ko lo nga ngo. Ka ko fai lo ai ko. Ia lo wi kala fo ngai sa vea. Ia fa ka ko fai lo ai ko. Ia le langa o lo ka penga la kan. Mo lo sila fia sa vea. O le aso lava leang wha malo loa ia. Ia o aru ro piki lau wha ngau lua uri lea. O ke kolosia kui lu mai i makau ku le whale o fui maungo titi maia. O ke ale pomori lau wha ngau la inga laki ngai le vidi. O le ku marika avale a fui maungo. Marika avale a i fo inge a roni le po singi. Lea ana le spaipuli. O la ua ia port mempa. Ia, sa vea o pefu o mako fana pe mo rola ile wali ia so saula o afilo ye makala ngo. O pefu o le ainga ko rua ile vidi mo mo la fa ngo ko pefu mai o saula ku la ka ba alo afilo ka le paka i ai ka ku. Ia la ko no ia ba ka makala ngo mako fia mako e afa ngai ia se me o lo wali. Ia ko ya ku ro ye. Mo lu si la fia di la fionga fu mongo ma leanga o rua ia por men por ka ko yung la kapi. O le o ke fia mala malam. O le fa malo lo o ka ko yung la kapi. Ya. Fa mai fu mo ngom le nga. O nga fa malo lo. Ya oi. Pa ko o le bari le ka le ofiso Vincent mo se un bango ba vecina. Le cha. O fa ko ai. A fa mai. Ah, e se fa ingo pe nga fa ko le mo nga le ngo pa fe mai ya o ko. Na o do por men. O le nga fa le ko fongo. Ma le kala la va nga la. Fai mai or ko fai ungo fa malo lo ya. Ia o ke fa mai lo fu mongo maleanga. Ngadu. Ele ai se fai unga fa penga nga faia. Ele ai se fai unga fa penga le port nga faia. O le fai unga le port. E o le si fon kanga le port. E ami mai oi mana pulenga. Ko ke o mai e fai sa ko kala. O fa ia ale fa malo lo. Ia ora na ko le ka fongo le fa malo lo. La lango foi que fica o la ko. E mo kan ngwari ma fo ngi masivan. Talo. O le si ko mo ai ya. La fionga saber. E ko lua la pulenga. O ngai kamai ya. E IT o mai lunga e ka mai e IT e o le si assistant coach IT o le LTA. E IT le si ACO le si o lunga le UTOS. E o ngai kamai ya. Ia. Ele ing mangi kusi fa angoi pun kong kala kinga. Fa aseng ya kong kala kinga kamai las fa lele aso ngafua mako ya yu lai mereng mako wo. Okay fai me ngai kamai ya kia. Ngalu. O sengira kong kala. Le ai, ini kong kala ko sengia. Ila so ngafua le al po mako wo. Pa ko ya o. Mai ana sengira sfa lele. Las fa lele aso ngafua mako fa le la o ngo sai. Ese vai le van ka penga merka ole ausa ve me da makanga kausanga. Moni. Ele angai kamangi ya o ke ngai kamangi mo fai la kala makala ngo au ako ke pole mai kore nginga me ka penga o masangi ka penga o ke alo fai ke o ru o ngai de ba kuan ku se release mai o ru ya o fa penga o fai o manga ke fai amale lo kuma mal ngal wenga sa ve di fa pe ngi ta ke i ka o ngala ka ke alo fai o le o fifa kai kama fa kaling ku se release mai man kon kala ke sai ngi me ya porque la makokole nginga makalo me uma o kanga u fai wa o masangi fai ya le me ngai kama fa malo me fa kai me out poli pa wan mo ke mga awe ya awang ya fai ngal i me dia ya la bo ke ile po la leng bako bo so fu fa me nga sangi la kon kala ke das faride ale lang fe siding mai ke out po lang bako bo po sangi la kon kala pero se no sangi
Ayo. Talo fa. Ia kulanga la le wa mako fe ka ulora male wori ia le po. Ia ma fui mongo. Le la ko kala sa o me a fui mongo ma le ana. Ele ai se fa nga fa pinga fa. Ma lo fa wa le lo fa tu le fionga i le tinga mai matui o se tautua ai fa muta fa pe e noa ma le mulmuli tai o lo winga. Ala no winga o kako yungi mal ko yungi kwale aingi kula fonga fa vai engi mea mani fainga fa vai fa ta oto ina ia lele ia na foi sila fia na tuli fa ta foi fa peda ia foi mono la to ia ale o to e vatu tono le bota fa pena foi lo fionga o mele o te foi atu nei there was no serious misconduct to your part o leo au mai le tusile ma fa mtalung fa o le alo fanga fa pea. The results were not good. Le taunu unga. Se sa no ye le mata pule. E sa ola u fionga sa vea. Nga lang fa pe ka ko au. Ai ka mai ki ka ko au. Pe ang fa ya kun mako ka ya ka pe nga sa fai. Sa ave proposal mako ngi mbeo ke banga o ai. E fa ale le ya ka ko au. O nga la o ka mai ki ngi. O ko ke anta 20 ngi. Ele kai ele masangi mo experience le tua. Fafo. Ele hengi e mga ombia mo me ka exposure game. E spa ka ko au fain ka ngi mga makia ko makipingi mal under 20 au kilangi. O le under 20 a Wellington nga penga au ia le au kele ya. Mo mga over ka ombia yang mga ave kong fai yang ia le le au. Afa. Porque na ke mi fa mai ngadu o le au le mga ombia la o le future le ka komonsa mo. Ta kuia le. Ia si la wa fionga savia. Ia. Ia. Kausanga len kengi. E pe fa dua nga vaku makakele kala ya pala le vaku mara ko fiko ko se full squad. Vaku camping New Zealand. Ngolo la nga abre pala ka alo 7 sang New Zealand, which is good. Por fanya nga me ko pa ya. Abu ka sanga fa fiele yu ngila kapi. Fa mole. Fa fiele aude le ko ke fa mai aude le future man samo. E o anga mako o save o Kenya. Ele ai ma se ka alunga nga faia. Mako fo le ile mako ya Australia. Nga mali ma ngo mako Australia. Fa mai lo mako aku Australia lua vai aso. Le ai ma ska alunga. E oi. E pela kula la fa mai la ko. Alo ke faia ko. Ngo fai. Se arka alo ka me kiki ka ko ngi i loko ka ko malai ngi show mai ya. Ya si sila la wa fionga savia. Ol makalo nga mua makenya yo kau sangale kengi mako pulke ya 5 yellow card ka ko ah pe me ia ka me ki ka po inga vo ngi fe stage fright ele masani by town umina climatize for la tu tino at tawon fa feto ai yo ele ai magi ka alunga ka penga nga de inga ka pi ole la ke mori mawala fa la pulenga mena o le kalkong fo me fo nga le va ku ai ma ko o fai mai fai unga le o ke mo ke di poki o manga le fo e ke o poso ma ko po karambe yang abi ai le ai ma se menga kali mai la wori e va pese fai e ke sila fo ka ko mo sa mo sulima yo before the world cup le nga fai warm up game yo ale no ka sanga ko le manga o miela ko na 20 qualify le alu do world cup ka usanga ngi ele se men fai yang mako le ai se me mako aku ya Australia e ko kiki mai la male afal me mako sa vadi e mako su el malai mako aku le ma se malai nga puking Australia ai mako ngofa nga Parramatta le malu ru Australia kai minga ka sang kengi ya yungi mako sa vadi mako sa vadi ko kiki mai la male afal sa vadi su el se malai le ai ma se me nga ke nai singa le ing lapi talo fai la fionga ngal malmana le ngal buenga o lo tau fa o ngai kama sa mo nga ifo ya la ko ainga ila ko fa nga ko kenga ku le au makal sanga lo yai fa mole pen fa ko ke nai singa ifo se mako kalung yang ora ngai kama me ola pole le mako ke nai ola fa ko ka makal la ko yung skamba nga ka nga lo nga i Australia yang ora ngai kama nga ke nai e mo era mako kalang makal ia ele o mo le quality of performance lo ke mga oi va ngai mo mako dio au ngai kamikila kai fo mai fa makalo o ai la o nala tu te tawa na organizing a mena o Vincent a Fulai Vincent po o le sunga ya se manu le Douglas o ai o la tau e tawa na ona ia
Somebody has to own up and be accountable mo le tapinanga le o man tua fo i ngal man. Ta ua te le au le langa o le au le titi le feed ai lunga le tatou au le man Samoa. A le fa ngaelo i tangata i le ngata ni fa ngaelo i le vainga o tau o le pulenga, fa ngaelo i le fainga o tamaiti. E oi a le sa i pe o la o fionga le teimine. Oi tonu lava e tauna organizinga malanga i e wafa. Ia, whaftai se savea. O le matou pule i ngā utai le iai umailalo coaches. O le sunga le ia se mangu le a Douglas. O ia leo le pule o mako pule le a coaches lava. E iai coaches i lalo. O nga ia foi langa o langa luenga le fai. Pei ka iangi. E le kele i ropo le langa mele fai kongo le office. Eo, porque no kai mo ke o ko ka ka office kongo la mo. O ko fa ka la me. Ai fai aku e me fai ia nga me okay, ale okay, ale sem. O walu fo ya Vincent. Au la ku ya Vincent fa mai Vincent. O la pule o se mang. Fa ko ya ke la mo se mang. O ai la suru ia, ko ke suru kia o CEO. Ala me linga sau pala ia, o ale la ku la pala o ya mako me ia o ya se mangu. La fai mako pa fai makofong la mene la kwela pala el pega de kupunga ka le yung ese fai ngai fa wodi o fai a onga e afisi des fai des ale fa sa vali desi matoso va tata le wala ia pe ku langa le fia ia i ngai la wodi onga isa me ko ngala ka o le poor management ele ka ka ngai ko ngi ka ko ngi me a mata mai a i la wali ile se yo o lunga le to ina le te fono e fia le komiti na iai ai to fia tangata o lo lato fia le fai unga le ia pe anga o fole o ke lo mo kingo e ko avalu e le port le iai ai pe anga fa ponge yo le pe wa alo le wali i le fai unga le fai mai kia o le fora ke i mele port ele o se fai unga le ngala ko fai ale o fai ai Vincent Maseo mangu ma vetina fai ungoa o ia le ala mo ke fa kalia o ke le pe o kulanga le o kinga ke lolo ka ko wala se isu ela mi ko po fe me esa la ngalenga sa mila kon kala ke le silwa kausang ai o me le silwa kausang le sa ingis kon kala ve po me le kon kala ia le ngai ba ngale kulia o le fai mai o me forward port o fesili o me forward port mai no mo me forward port anga le kudiala o ko kele fai mai o me forward port po yo me fo e pe kudiala ka ke fa ngoi kele o fa ko ba ko o fa a Vincent o fa ko le fa maroro ngo dua le kudi fai ma fu ma dua fesu ngo ka mi fa la ko ngole o le ia ka mi le pa bia kuda e por pa ngo kuda pa ia nge ya me fa o le offload ako nga kudi ma sol. Ai ka penga umame kupu umaya. Yo, ongo sauka me kikinga e ngofo New Zealand. Ingo umama sevens mai America. Sau alua sa alunga kula e papa. Lau fa le anga ima fui. Au ula ka mi mai au kula e pa ula kula e pa lungo. Kai mi ala pa mi do fa suo. Pa mai ole. Yo fa kula e pa. Maria lo fionga. Wa lengo fa ka me kikinga mako o America. Ele nga ka ko nga offload ni ako. Offload markene ako. Anga ko ka share ka ko kamikiki. Nga offload ako nga ako. Le ala nga fa ko la ya fu mo ko we mari au hotel. Ole ngo fo manager fa ko mo fo se lo nga mo kidia le va af pa ko. Ia mo ko le level po mo ko ma ko o kala i. E ko lu asa fa ka ko le si va le nga ko la ako ye offload i New Zealand. Lele. Ka ole mta. Ese le mere o ye le tatu uni la kapia Samoa. Tell me something ngalmalmana. La le tu ainga ta inga na ta ye le tamalo. E tu le epa ia le komiti atoa ma le fono atoa. La la usi le sila iai. E se mea o le lei, e se mea e tilo o le tatau ma ua mafu ma leva le komiti nei ale atu lai mai a mea leanga ma mea leanga i teimi uma. Ia, kai savea. Ia, e ala ngale o le loa il port.
Ola ya ulo ya site la ko ya pe ole pora va ko po kalambe ya manga ifo ya onga e ave ila wari ya nga ave ri lunga I e approve mai asia nga ponga ya langa la ve fu ngai kam ngai ko inga ya lunga por onga la wari ele ave nga me ole manga ifo ya onga pura se kala mai e fo linga mai nga ele ai ma se me ya wala vai ele ave ngi me I lunga I e approve mai ore ava kwa nga kai ai le o lai lunga le por o le ki marka kala e au mai whakanga ngai me whai ia pe kulanga o ai la te talitonu ia fui ma le ana I le la whai unga pe o le mea la wali ia le wa mai a te urua I le vā lea ai le I o lunga le port ia o karikongu le mene whai mai fui ma le ana langa le o karikongu ai a riko kongo le fungo le ngai le fungo le le ang whai mai ala ua ia kia ngali ele se whai unga pe ngari por nga whai an whakuia mea ngā renga o sau e ngi mei ngau kāle o ki ngā loko le mea wha malo roa ia tātala loa I tupe ale uni ale laka pi Samoa o iai ni tupe ala le mea wala ona su tupe solo o tele tala e alu le ea ma le tūlanga o le ngau o le uni e sa o lea sau sila iai ia mea ia whaskai ia wau la kuanga ia mkafa ia le o mai kupi ia whai fui la wa o le kari mai ia sponsor o fesili la o ai dai mafuai wa mako ia ngale avia mako ia kong fa kupe mai la ko ia wal me ngale mo o liskai mi ka fa ia ko mo na mako me wa ma de me ka fa ia ko o kari le fa me da woria ma dia ngalu le se kupe o kari ia le fa pe e fa mo mai ia ma dia ngalu le se kupe o lea afianga o tamata alo lenga o le fa tau te mafuta o tau o whaia onga ma tangata ngā lue lea afianga o tātou tamata alo le whaalongo pēa I mea ia whetaua I ngā ima whetotoa I loutou vā malisi au ali I e pule ali I o le mata au pulunga le pōtu nā lo nā afianga o mako ia whaia onga ya mo wa ya la wa ya style fa ya mo kile ke ka fa pingi fa long be ka maki ya maki o me ale mo ka la ngo ya ma ko pulenga awangi ilo ka maki me ye kula I mai fa ya ko me e fa mai la wa ya ai le fa ya o la wa ya au le ka la ngo ya u ye fa pu ya o reala le me mo mai ya mo ke e fa se fa ma ko tom na ko ka la ngo ka maki ai e la ngo le fa ngo ongo le manga o mako e ave ka mai ki o me e ka alu mo ai fa ko o kusa ka ke fai fala maka I le ka usa un ka ko ka penga le unis ka ko tu ka ko fa masangi o ko me ka o tua fa masangi le tua inga I lo respect le si kama ma I lo me fai me ngo foi ava ai au ia fa masangi fa ai au ngi me le ang ma le me piko tilinga o la performance ma kilo ai po le ha se kulanga wo ye lau performance ai ka kele yo le fucking ngor kamilo ngasa ya pe ka yang ya wo pe foi la wo le fi ka me ki pe ma ko pero ya la ko le wo le la wo au yo le se menga ku ya fa pe ta ma jo tau langi mai lava ya le tua le se fa mo mai lo ma pulang ma dia ngalu le se kupe o fa oi ma fa aver fico yo campi o ia ko New Zealand e fa ngalu ka ko fico ko ki ka usanga ko campi vevelo ko wiki I tupai o si la fia ngan ia ka kere ika a kampe ia I faingo au o ai la de au o kere ka ko ka yo pe ki ngalo loko na la wa ma ka de fa maloro ki ngalo loko fa ai o le au ai fa ia ia ka ko Savea, ele va pe esse principal ia ka alo ma ko ma faingo ma ko. The same principle ka alo kam ka alo. Ele va pe esse mele ka alo la ko eu au ka fala ko ai o I kua ma ko. The same principle ma ko tinga ka me ka. Tasila ni mea ratu la o fionga le loli. Le lo atu ele atunu. Internal fractions. Fitaua inga lava I te tonu o le loto I whale I pūlenga nei.
e a fia ai tamata alo a fia le tunu a fia ma sponsors le la o to fa longo tu nei o tau le isi si e alofa e la fotu ai o le alo lofa I tama fa na o le tunu sa no ele ese sengo me ia tu la mai nei fe toto inga le ia il pure o tulanga nga le kupung kula mai ngai ila kai mai nga ka malo kai mi ka fa nga lu ngai ya lo ka lo ko ngal me le fa le ko ngai o me kala ka kup ya ala ya ko ngale fa olla ka pin me le ko fa ngala nga pon la ko o ye la ko mai o e sa ili ya ko eso ko ya va fa me le ko pesa ve ala o kan ko ngila sa fa e ia misi tolu o le board le tamanatu ala ta fa ko kele ale fa ya ko ma ko me e manga o mia inga ia le lei au fa me sorry nga lu le se kupe e o ala ko la kala la ko fa ka meki ia e pe o nga e fa ngo kele e le ku sa fa ngo ka ko au ni ko ka ko o le ama tau va ma le afionga afpule ai le Vincent ma le afionga se umano ele lei se tau va fengalenga le ai oni tai le lei ma faiona e a tuli matai ma ave e lau fatutua ia va kai se mang o ka ngi bole ma ko mafuka ma ko mafuka enga o loa mai lava kai mire langa e li fa penga o ka usanga len kengi o la por kala me foi lenga o fai kai mire vela ko vikilu o lo lu kasi lu lenga fi nga ave foi la por kala me le ai nga buka kala ko viki ya o ku so le kala fa mai e al ka nga ave la o spy o ale o ton men nei ko nga la fai le me alo fai ale yungi ave la au nga ko kio ko ka alo ni sila fa fe kai fe kai ia ka kala lo ko viki le lu o ya o ku so o te sem a sa le mai o mai le rap le la o la varta misanga le ya te sem le makka ali makonga lu test par sangaro e pa makko e fa makka lu ngase lu pe ko e angi sila makko e fa ko ton men le ia le se me o ingala o fa o makko finga fo le kai mi da fa sole le nga vengi ka ko fikuri o a camp tu pai ko ki ka usanga ako alo ke fa ya kuri makko awari ave ile ngi sila me la kala mai ai le foi o ingala lo ai lo la ile le me de kukum e peye le fer fangi da wari e vai le yum wa ile si me de kup a sila ile fa upunga mai le uni le na mai nei ele ai so to mafutanga fa akon kalate ngalue o le mele sa ai e pei le uni o le master a o le au tu salava la e mana na o ai le taimi kipi ele kon kalake kipi moku e no mani process e fatino ai se review ma mai ai e atangia le natural justice was sila ile li poti le mai ne ya sa le ala fiona so se ngalu wenga kongo le so se kongo e mai sale malo I ma le ko e ke mo walo se avango sangira kon kalake moni a fa pe ko fa wa pe bo umala kon kalake file review ko fa wa ko sangira se kon kalake le ka ke va ai el malo mengi do ko fa wa le o la kapi o le mal malo ai ese kai le fa le bori ye me e me ka ke le fa ngo ai Ora la menga le fa ave po fa makala mai sa o le me ale fa mai le o ma di e ko fa wa le se kai mi sangi la kon kala pe me o le vale le o ke ki ku di ye le me le la ngai ki nga ke le me le la me nga sangi na sa lo sa ve pa ma pe o le nga sangi la kon kala ke le mo ka usanga bua ai ve popular do ka usanga muri ai fa na verbal and mail na fa malienda ma o lo o fa malienda e la woli ele tau o lo langona nga fa tatu le tau sainia ma to tusis kon kalake o le o tatu fa tu ina o fa malienda e tatu ile nga yo inga there's no misconduct although e fa le tonu results sa tau o mele misi il mele la o fionga la lo ngal mana
o le taimi ma le whaaloalo i le vāno nofo sa tau i ona longo oe, au mai e pe ona iai le review, le due process e whai ele tala noanga. Whātua o ila i le whai mai se whai unga le melea, kipi maka la vai le mātanga, talo whai fo i lofa le tua ma le whanau ma ainga, langa, ele o se mea a se ainga ma se, e lau longo a toa sa moa ne mātanga, o nei me whai nei tangata. Ma le whaaloalo. Sia sa leila mana o fionga. Ngai ele ngaka huila kula ya o sa fa ngau a unga. Ia. Ya ngaru ko le fa ngal a unga mo ko fa. Ya mo ko strako kai mingi ma u ai ngana ko ye I me ko sele. Talo. Ai le ai sa alo sum saka ka nga fa nga fai on me fo le ngo fi nga wa ye. Review nga fai li sa ve. O fai sa ya. La me ko ke fo ye review. Ale I fo ma mang sa mo ma coaches ia fo ma coaches ia mang sa. E mai fa review. O no coaches. E fa ela what ia review ela la uni coaches. O la so lo ia I sabe. Pega o mo fai sa ia. Moni. Na me ai fica com review ela mai ka con me masagi nga ia. O ila mai masagi nga ku ka outside of I fo ma mang sa mo fa review. O lau ni iang na o le HR ma le o tulanga na nga administration. Really disappointed yeah. Ai olha nga ko wi fica o fua. Por isso não se fez fa ko lu lang fai le me le yung la pia. Nga pala ya la ku mo ai sa. Lang ni ai mas ingi me o mga fa nga longa ko ngi me nga fa. De fai la ka le nga me le ku. Ya tor se le nga me. Ya le mo ke fa ma lo maka kipi me ko nga kipi maka la fiong por sa ole. Yeah. Lang ele longo ma die foi. Mo ka afecta ya maku ai nga ako eu fui o maku ai nga le velo que makai me sa vai in man maku ai ele ase se ele fie mo fai fa o cara lá mo fai fa pelco e ngi fai ai o ngaka fa me vo la ko mo fai longa mo lunga ai se vai de fai ngo o ko me na nga no fie fa longo la ele wali ai Malula. Se no sile tu lava ya te oe wa lana na fa pe foi. Very similar cases le fionga nga ftasi ya fu mono. Na le da ave foi lana su. O le me le tau ungo le na mata upu. Na mo se tu pe fu mono. Ya pe wa o te loa tau mal malama ia le nambe. Mo lo sila fia ese mea ma ua ma o se fu mono. Nga saingi le kon kalaki. Oh ia le na. Awa, ele saingi se kon kalaki. Fui monga sangi. Ya o ke lo po ala ko me nga fai skama fui monga. Nga nga fa malo lo fui monga. Ele mo se ko pe fui monga. Talo fa. Ya wa kalior kai mi le power ila yakula epa. As a chairman, as a prime minister. Kasi al kala yakula epa fight nga. Ele se me se ko pe fui nga mo. Aile ia sina ta mai taimi sa e mafau ma salongia e te toi fesiringia la wali ia e saini pe le kon kalate. Fa fia na fai ma fa manatu ia. No fianga fa foi nga fanga veko mai dola ia ula ko ila mo fa pe. A ko se kai wala fa me se kai mi saingi la kon kalate. Ia le ala ko ia tu respect fa ma ko ma kanga ko lo official ya fa la ko ngadwe. Fa la ko nga de fa pe la wol fu kuri la kon kala ke lo nga fa wa la se ro ka usanga ma dilo ia wa nga va pe e sangi kon kala ke ile se me va pe ku pula wol fu ave ko ia ia al pele nga ile nga ai lo ai ele respect e va nga ia na lo fo le te tala no tu ele fa wol vale fo ngai talo fa ma lo fa ti sabe duas ko ngi ko sanga u fainga luenga ring la kapi a fa malo lo ko fa salau sia mo lako o lako apala ya mo wa ale ya ngong ele ma le tonu ale le ta palangi vole ngal malman o le use and abuse a ta wala o vole le na uma o le nga fe ngawi ai fe atu le bo ya la tala lengo o tinga ai foi mo loto ile lo fa wa sa ta lo fo ima mal ma tele ngal we ngai fai ma sani meni o kon kalat ile tu la fo employment contractual law te le mal ma ia ta te lo fa la
ile fea to fa i solo o i tātou, e whai ai o tātou, tangata i a tātou. Yo. Ta. Ya, esa ai la usa nganga. Oni in Samoa. Oh. Le fai ai ngai me. Ye wa e mal le ya ka va ku foi me ngai ku mangi sing la kapi. Ya we e pe a kor me a. Ai la le fai au ngala. Ai al fia. Ala u pay off la ngai me la ko la me la. Ya ka ko ngi. E o me la ke me che pe le fai nga fo ngi ma ko nga kai. E le ke fa ngale ya o ke me ku ya ku. Talo fa. Ya la unga al fa ngo ngi. Le anga la ko fa ngai fai. Nya fa me la ko fai lunga mo lunga lai o fela me o kai la ko fai lunga lai ya. Wa fatulanga mai se aso e valawe le mtaupu. Le wa fa lunga vala. Na, o le fa kala mediation la fai. Yeah, le uta va the matter has been referred to mediation. Le fa mediation ya. La fa kala ya ya e kon mai allo ya. Ya. Well, le fa kala te ma ko fira i mana boria i kai i de mede. Ma lo fa te tele lo fionga le alori i le lava papale ma le on sign. O te la ngona ina, you know, I could feel the pain and I could feel for you as well. Ai ia loto tele mo on sign. A fai fo ia vana se ofa i lungo lau. E wha amali e na ai tu uma e lua ma lau fionga ina ia tongi ato le vaianga lau kon kalate lea na tu umutu mai. Ia, tarsia, ia iaini mafufonga le leima le musunga le nganga le tua. Ma va ai le va. O lea tau te nanofo i sa moko kele o ngisi pangeka. Nganga kamia kua le vana faile. Le vana faile unga lau li o Vincent ma lese le leo. Ai tau fetau i ma fui ma ono ma le anai i le situri manu. Le sorry, kasi na ku por me. Nga ma ku fe do ye. Talo ya o le va no. Kai la ya yo na ku mai. Ka ka lo fa ye wa. Ya, ale asela ko la nga ye fo ya ku tang fa pio. La ka ke si yo ko fa ya fa pe nga ya la ko. Na ku ke la nga fo le fi. Ya fa vo la o lo ale po le me se le nga fa ide yung. La me o le fa se fa yung al po le ya wali ya. Yeah. Pero fácil esse seu de communication né mais de faz uma mais é que essa é uma cara foi mais em foi com a palavra para fazer lá ele uma causa ele faz lá ora tu te ele não eu vai ser um cupo mai eu ele faz lá você me eu me lá ele lá eu quero ver uma com ele o que é on me preparo kan me de fala kan eu não for alga mai que o que coi a pala e a fasal lá e o magi causa ngari fasal lá o se me la me la un toi fasal lá o le fa o la con calate a le sai do le fe ringa ma toi sai di fo ni stinga te o mai ia e fa tu mu le pu ya vol la ko o le la ko kala nga o me forward po o fa ya ku ia o le me forward po se ka me pra me forward po ele sai nges con kala kin ko fa mai sai o le me forward po kuria pa o me fonga o kuringo o eu fa saga i report na mole o fa se fa pe ya so ya de lei talo i la ia ma wa le file mo ma le lei ia la to feutunga i le lava yasu ia la foto ia la fionga ngal manda te wo ia si be pa u ia tau ia a talo i la ia mo lo tele ma le leila o tau whewtunga inga i le nāwa yaso. Ia ao se upu fo i whaamuria i lea tunu umana na tāpua inga o lo te talo atu ma ai a yuli o tau whaiva e mese o tau lea o lo o tau papalu ma tapu e le tātou au whanau a Samoa i le ta alonga la kapi e loa ai Samoa i lolangi atoa. Man whaloa? Ia, whaftai tele lava sa vea. Ni ya no wai wala au mai ai tate fa fo se tala ia o le langona la to ia fa stai de tuai o ni ya no ia va te fo se langona ina wo te iro va ai atu ina wo vili mai te mai tai auto wo fa ai atu ia anga o ingu lo ia fa mai na watu newspaper
Kuya o mo paula le sia so misi ai la wala au fai ka o pe pau. Ya uile. E moli ak le fa kai la fionga sa via. E eu ya o ngai ko ka po ai mai makui mai foi panga. E ya ma ko foi ni ro nga fa male ha ka o inga foi o alum fa nga ka ko kung. Ya ale le ma ro wa ya ka kung nga fa ya. Ale le ma dunga e le foi ma ko ma. E se me fa Adila. anga fa pe sa o lava ma le fa anga yo ingo o me o kon kala le ya se me le a kupo e for ves ya al me fo o le a foro fo ya le process la sa un be nga mo ka va ai ya ule e po fo ringa mai o le muri ka e process ma sa nga mai fa ngo me fa pe ya ke la nga ya le loko fa ka va ho nga ya ngo fo ke lo pisa uia ya yo le ore kuspe pai kai le corpo ani ka upu au ele yo mai le kuspe pai ya Talo fai. e la ko ya nga file vidi mai o ya fa pe o ya le la bombalanga mai lunga le me ya ka ki fa fe kai e fo ngai ka nga fo ngi o kala ngo mai lunga Facebook Yela. fa malo si au mai ya kia u le lango me kia u ya e fa ra lo ko le anga ngai Mon. ngai fa me ka ko kala nga ya la wo fa ya ki ai so fa sau ile ngila ka pigi ke fai ngalwe ngai dola ia den mere ku putko ai awar pisa mai pafo e kilo lor mere ku putko ai wale ya la mo kali aku ia mapenga ia la mo ko kali mai ya le ko ke da mai uso foi ngai friends ka kile ma le lisi le ka ke vai ko no Facebook o ka ia fa malo si au mai ya tai il ngai me mai ya fa kai foi le ko fa foi la mo fionga mo ho ngai e la que fa longo mai la ko ia le comum le fai que mai mako se la ko le pe mo ila pe sa o me fa kai la fionga mo kam ka o ka ko foi o le foi nga vidi mai asiaka ia nga vidi vai ka mai foi asiaka i le meale o fa ka asiaka o sai se kai mo le se ia nga ora se kala mai kai ko te fa nga solo nga fai foi la i foi nga vidi mai foi asiaka la ko ia fa kai la fiong o me piko sirianka ua ia mala malama ma dia lava ia mala malama le i kulanga fa pia langa e o le fa ka po io mako ainga maka ko o pa foi le ala nga ku pe lo mo wa so sangi lo ko ru ma fa nga nga lo fa ke mera i ka usanga ko ka lu fa maro lo ia ke at paulen me maka ko anga ka kia la o ngai faia o ngai mo levo ia o la kapi ia lava ia ma ko o la kia ma ko le kele levo le o ya o ngai monia ia le nga e ka ke kai fa ngai lo ko le ko anga ki ngai le fai mai ngai certificate ia le fa pe o ma ko mo ke mar la ma o mai bela fa ia o ngai o i do ko kala ke e o ia o nga fo o me ia le pe fo nga mai le mga ia la wali ia ma ko ia le pa pe ia mo le ko la fa kai la fionga male ka ko po kala me nge ia ko mo fo lo pu ia o mai le mamalu fo ka ko ia fa malu lo fo pe fa yo ise nganga wa sala se la fa fo ga sa mo lo wa ia nganga ia mo ia o le ase ala mi kongo pe le mi kongo nga le ka ke wa ka sulu le fa maso ia la mi kongo la le sao pe mene o ka sulu le fa maso amerika le sao mai yo pe fa me aso mi singo nga ele o ke malo ele se ko pe kongo ta te to la ke malo la nga sao ia malo swafa pe me aso mi singo pe me aso mi singo nga ia ele ke le sao ka ma ia before le yungi pe le ko pe kongo pe ka ia o la simbol mulia le la fionga le lo li ngal mana ile tau feuta inga le la fa nei male mediation e fa mata a toi fa pe atu ia le uni la kapi atu ia ma ia lo final ai toi fo i mai fa au a ole atu tongi le vaenga o la kon kalate le na fai a ole a saini se kon kalate fo a new leaf today new page to turn mata e te talia ina waile o toi to tele nisi o tau e ianga waa ia e sa ili ia le tātou uni la kapi mo le manu sa mo. Paftai sa vea, e tele alo fia apalai te tonu.
A wa ia mga ko kasing. Se longa e se la wari e mga ka. Papa ko ia palai ko ya ba ko ia fasal la ngi. Se longa e se. O tawanga me ya uri alo ma fa. O kala fo ngala ro ia. Ma fai mai ka. Pau ke ko fia palai fa ko. Se longa e se la wari ia male yum. Ko fia palai. Ya na nga ko me fo inga kuri ala ko me ko ya ko karia. A o ke de popule ya la ko. Pe fa me fo la o pa me benga. Ia. Tau se me fo nga pu se fa aka fo ngi fa alaka ko kai. Ya a leo ese se ang ka ka kile ko ya palai i la ko yung. Ya ma la fa pera ko se be la ko ai ni ai ol me sa mo pra ko. Mo ni la. Ya tai o le ua se wi fanua le ta talandoanga fa te tele la fionga le aloli. Pa wale o te talo ina ia maua pea le toa fi marie i lau tō wha ma lau wha utou tangao maanga le lei pea ia ma fo i le atua nisi hawa noa le lei o lo sila ai i au to mai maanga waa tau si ai lo ainga ai lofu talo foi ia i ule lei lau tau mata upu lea vai aso ma toi wha fo i atua i le toa ma le file mu i lau a fionga ai mo le teimi nei whaafitai tele lava mo le tātala noa ngā tāte whaso tai pēr. Ia, o te lafo whaso tai atu se teimi po le ale i unga no o iei lau tō tala noa ngā male uni. Ia, manuia tele whaiva ua ngā ngaifo nei a fiafi tātou wheloa i pēr e whaasoi ia lau a fionga. Whaafitai tele lava sa vea la whapena ia na whai, whamanuia tele fwoi le tue lau fionga ma le tio whasal lau. Ia, maua pēr tō whae fwoi lau fionga. Ai ta fera i pepe ala tu la te longa ke sila la mai lunga pepe le amo wa kwai ya so ka inga yo me ya la fanga solo nge ya ta kai kere ave la fionga bang ya kere le fia ya so i foi ia va tai ia le na sa mo o to fa funga bai le talandoanga mo le fionga le aloli ngal mana Moors ya po le sunga fo ya ngal mana Rudolph Moors o to fa funga la ia the exposing of bad leadership from where? From the top. And the Manu Samoa board of directors and managers. Tau tia le whainga o tātou tangata le tio ino tangata. Le tio tu lai mai, wai, o me paru tonu i le pulenga. Aia le e atangia i whafo. I nai whaia onga, tamata alo, their attitudes, the behavior of these people are disgusting. Arrogant, selfish, and corrupt. Conflict of interest. There la wala no so e po la tala le boat. O ila le pepelo i le valia. E pepelo la wali ia. O se manu Douglas Nauchang ma faleo ma vaenga Vincent pure ai pepelo le port. Ale moli mau mai ia faleo ma vaenga. Tek tafua ma le ana rani po sini. Mau e ngata i matautu. Ai mau tonu atua i e le fionga ngal malmana. Le fatua umana tulina ia. Ale fa ya tu le board e ma ku kele i fongo fa se me fa penga kuri oe le fa na tupu ya muri anga tele fata Brian Lima fe me wa fono ia le committee fa foi ta o mai le a ile ia pule a Vincent o ie alu mo moni le tusi ma le savali o wa le kon kalate wa tipi motu le kon kalate ale sunga i le whaia o ngā ulu o le teito fitu a o le i feo so i le valele e o i le Olimpika ana fatula utala ana da tala atu le tusia o ICC rauri i o le board mo sai i ala o le official me pingi ma se la wari i pe pingi mo mo ka kalenga la ko mo le ko kusima ka wa ko le fa yu ngoi ya kya na sin kama slap fo le fa ye
Ia le nā, tala foi o le suanga o le vātili. I could feel it. E matua i o langona, le whaanoa, whaatasi, i le whaanoa o le fionga i angat mulmana. E te tilo i fofonga, tilo i mata, maona fōlinga, mana upu a whaasoa mai ai. E te langona i lau whatu, le a ati, de lofa. His livelihood, it's all that he knows and all that he can do and offer is rugby. It's the knowledge of rugby. O le ata mai manga vaa whaalakapi. Ia leu tausanga tō taluna tuti. A le tautala sao masauno sao la fionga ngal manmana. Ua matua I struggle lava ia. Masiona to lua ma le la ainga ma le la whanau e to wha. Te fi whalongo iei. E mo momo i le loto. Talo whai. Talo whai. Ioi. Mea la ia. Nā re whai ama kukuri ka ngaka e le ka kaunga kuri. Kukuri o malau ni le lunga yo. A maka mai a le port sau I la wani ia ko rua le ngā le whai mao e momori I whai unga. I tangata talo whai ya Brian. Talo whai ya Pala. Le loto toa ma le oso pe le valele mao. O e ta alo l'Olimpika. Kusa e aku e ofua. Wa umana sae e whawhau latu tau whale. Tu lau whawhau le tunu. Sae ai, sae la wuli ia. Sae tu la epa malana port. O mai a Vincent Puriai. Malana tamale o Douglas. Tu lau zamo. Io. E o wale ni fatu. O mana tala I whawhau e la wuli ia le mea. Talo whai tama whanau o Samoa. Ma le tō ai ngā whainga le whai ei nei. No ola ia le la lafi mai tua e whe ei mai. I le mana o mia o se tupe. E whai ei le au. Lasa ei tupe. Ai le mawhai o na ave le aua under 20s. Man tua wale under 20s o le au le o le develop. The under 20s is very important because this is the team that feeds our bigger Manu Samoa team. Ele tau filia mai la ele o nisi tama Samoa ia tunu I fafo. E filia I under 20s le. Ia se vai whainga e whai. E turi la tangata. E o mai la se o lauri ngai lunga o mai e coach le audio. Tesi o le board, mo tesi o le pulenga le administration, po managers, po whatever. Human resource administrators, mo. Ese le matanga aia. Ta ngisi mai la ia le tangata ma le tunu e alo fatu. So solar sponsors, leanga performance. Noi. Le fo ina mori maua, fa mai na watu le lato tusi apalai I le malo, ali fa le talo le tupe. Ala tali le malo, le ima se mea na maia. O ala ngā ruenga lau pua I e fai. Administrators, CEO, assistant CEO, human resource managers, tala ko me fai. Moro, kusi aisi. I isi malo, maisi atunu, maisi company. So as sponsors. Ia le na uto lo le tali le atunu. E tō fatu le atunu isi se leni ono o le alofa. I tama whanau le atunu. La tātou o le malolonga, fo I mai. Ia, wha ngā solo pēr le au nangama le tautua. O le nganga ifo o whaiva o Samoa I le nei aso. Ua mawhai an au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Fatalo fato le tala ne tau mo le so mo le aso atai ao. Winga le tau mo le so e au o e le te lo taimi e masa mili angi mai. Ma e whaalongo ina le sau e angi malu mai i le au uli. O le vevela o lo whaamauina mo le so e se fulfitu tikeri le malosi ma le malu lu e valu tikeri. O le angoto i fo le la le se ful minute te ai le tūlai ono i le afiafiana nei. Mo le aso atai au e tele ina awa o le aso e whaatupula i le malosi o savili mai mātui si fo le atu nuu a o le iosoa ele la i le tai au atai au. O le vevela o lo whaamauina i se ful valu tikeri le malosi malona malu lu se ful tasi tikeri. O le aosoa ele la i le toetosu fitu minute le tūlai fitu i le tai au atai au ma o le angoto i fo le la i le se ful tasi minute te ai le tūlai ono i le afiafi. O lau tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tūlai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Tasi limo i votu. Amo. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Taumo Fie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Ua te tala le la fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi Limas Fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le Limas Fulu Love Grove Crescent i o Tara. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awal sui ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fulu 5 iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo o e talo falava. Faitawina le pese a Solomona mo oele nei taia. O a le funga o le la au i Sarona. O le susana i vanu. E pei o le susana i tono o la au tala. Lo fa apea la uo i teine. E pei o le mori i tono o la au le vau. Lo fa apea la umana mea i tau le lea. Na ufia i lo na Paolo. Ma unofo ai. Na sua malia fo i o na fua i lo ngutu. Na ia o mai a u le fale waina. O lana fua i o lunga. O le alofa lea. Ia o tau fa amalo si a u i poto i vine. Ina fa fola mai o mori. Awa o vai lo ua lofa atu. Ua i lalo lo ulu lo na 5 tau anga bale. O fusi mai fo i a tia ulo na 5 tau matau. Tama fafine o Jerusalem mai. O te whai atu i ate oto. I a tauto mai sevi ma aila o la vau. Tau te le tā tuli. Pe fafangu i lau pele. Sa ia whaitalia o ia. O le leo lau mana mea. Whauta. O lo o sau o ia. O lo o oso i lunga o maunga. O lo o matua o so fo'i e mea mapue pue.
e pei o se sevi, o se tamai aila la umana mea. Whauta, o lo tu mai o ia i tuapa, o lo tātou fale, o lo sila mai whaamalama, o lo pula mai lo na tino i le mea mā pue pue. Ave Yesu mā umana mea ele na yaso, mamana tua, ele lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Toi whatalo fatu ia le atou savea ia whapea fo ile sunga ia lauli Isaac Paunga e na uanga ngaifo whaiva o le atunuu i le nei fo ia fiafi wha malo le ngā lue wha malo fo i le wha fonga mai ia a o ma wha soa fo i male aloli i le fionga ia ngalumale mana Rudolph Moores o le sa avea ia ma coach fo i le tātou au o le manu Samoa i lalo ane o le luas fulu tau sanga. O tau whaafonga le sa i le neita mari. Tuli wha a moa. Whengau i le awala ma whiatu pe o ni mea o le o toi au ngā. Whai e isi o tātou tangata, wata i fia se fulu tau sanga o ngā lulue mo le ati na eina o le tātou au lokapi. Ia se sila lai e. O whainga ia le HRPP ma tu le epa. Ma lato le fo ia sa wha i le port. Whe mai fo ia pui a ia tatau o tangata. Alali me le whai. Tuli wha moa. Tangata o ngā. Wha tolu na tuli, wha tolu fo i na toi wha whainga ruenga. Ea, e wha whanei i peo la wasini muli le nā le na watu nei le fionga angal mana. Wha mata. A whaise tau settlement i tua i le tau whaino inga lea la whai nei le mediation wha amata e tali aina e tali mai e te loa ai le tangata e lofa i le au o le atunu a lofa fo i le uni la kapia Samoa ai matua ino lava ino lava ia i la tau o lo whaia whai unga le fo sa undoa lava ia le fionga ngal mana no leadership bad judgment. Le anga le taita inga. No inga e mata mea lungo le port, sau ilalo la wali, ie pule le ofisa. Le ai se va ai i le vā tangata. Tala noa ma inga lumen mana. They have no respect for him. Whatever na lato ngā lue whatasi, mamili tino, mamili ala fau. Manuti mea whatasi, i le taa longa lava o le lakapi. Ase va aila i me re fai nei. Fai unga e sea. Tu fai unga ule i se tupe. Ai tai fia se lau wafe lai te tongi i te ngata nei. A le su eni tupe mo. La lan me le sacrifice. Ia vane tau tu tongi ngai kai fia se lau wafe. E fai e le tua tamai. E mata utia. Ea. Ia le lei a fai o e lunga o le ala tele le taimile nei o le ua toe luas full minute o na tale o le tu lai lima sa i le wha moe tātou te tala noa ma le fionga ia le au pepe tele joy se tasi o te maita i mai le fio anga whale a siu i Samoa ia o lo ua lātou whaatuina se tasi fo i o matanga luenga ua whaingoina le Samoa Education Network. Samoa Education Network i whale a siu e ngā lulue umai whai a onga, mata maiti a onga, whaatasi ai ma mātua, male malo, ia ai pangale o le aupa au mai ia le tātou malo le nā, ia lea watu uatu a le o lea soa tai au, ia pa watu uatu fo i tua. Ai, o leso, sa tu oa e whaile tātou talandoanga mau tātou sui mai Samoa. Le fionga anga lumalmana tipi au tanga vaia, tūmanu vau. Ia whatasi ai ma le fionga ia lilo mai awa maina. Vai. Peitai. Ua le tau nu. Ona, e leo pō,
i le whaafonga le atunu o le whaasisilanga ia matatu telefou i le tā o le valu ana le la. Na ripoti ai le whaafainga tā tele o na taliaina e le asosia le autustala ma le au whaasalalau i to tonu o Samoa, JAWS, Journalist Association of Western Samoa. Na e arua i ale upo na o le Western, Sisifo. Ai sea, o whaingatao na talia e tama whanau o Samoa ma le asosi o le autustala ma le au whaasalalau. Leanga o lea ua whao uma le tā. Whao uma ngā ruenga uma. O le fono ma le whaasalawina o le fono a malo au whaatasi leo le awhai atu i Samoa. Whao uma e le media mai New Zealand. Te lopo le alfa umi o le mele na o le MMG Media. Mo saini ele kon kalate. Wa ave i ai. La tau te whaaso so ina. Na o whaamatalanga. E tu i nātu. I le tu tino leo le au tu stala ma le au whaasalalau. I Samoa. A o mea umalawa. Mai le venue o le pueine o ata. E o i le awai. Control uma ma pulea atoa ele nei company atu i New Zealand. Pas company palanki. E la fa fena fai tato. Au ai o tau sui le komiti fa foe leo le tapinanga mole. Fontanga le iau ki topa. Masalo o le fono lana nao le au ai atu i ai o tato suia. E fina wina ai le ai ata tau o le autostala ma le au fasalau. E a ngā ia tuai i venues po no fuanga ia e whai ai le fono. E le whetau i lo u tali tonunga le nā. Manu e le i whai le fono. E le fo watu le whautuanga i o tātou sui da. Ia mese le to telo le autostala. Ma lau whasa lau i Samoa. Ia whina upea. Ina ia tatala le avandoa. Ma maua ni a tātou media passes. E mwhai ai o na tātou uru whale i le taimi. Whaatasi ai malousa o lo tonga, malaua i a tatau. I le pō ma le au. I so se no fuanga. E whai ai whono ia. Ai se ale mea le iona tā ua le mea le nā. Langa le tātou tiute ma le matawha i o i lea. E mo moli le sa vali ia Samoa, po lea lea ngā lea whono. La mata upu i lo telefono. Oile tunu na amaia. Ale asa sau noanga le tupu o atu i Samoa na masiofo ya Camila. Na whawhewhea na o i lea whai unga whapea. How did we come to this decision? Ai o te ofo ia i latou. O lo ono nofo i le fono whaafoe lea ma le komiti o tāpenanga. Lāl mo tau whaatauanga vale ei lau tau sile sila i tama whanau o Samoa o lo whaia le ngā ruenga lea. A whaila o le fono. A whaila o le fono lea e whaangai nei le ngana Peretania. Ai anu atu le media mai New Zealand o le media papalangi. Whawhewhea na whaalongolongo Samoa ma malama lama i le ngangana o lo o whaatautai ei le whono lea. I whitaui a ea. I o le tala atu le nā i le mafuanga. Ua le maua i le tātou awanoa i a tātou tūstala masui o le tātou ngāruenga i Samoa. Ina ia mawhai ona sila fia le tātou tino. Le fono tanga lo awai atu iai. Rao se aso le nei vai aso masalopo le astona i o le amoa se tanuanga fo i ma le minister lo promisi me lava le minister o le soifua malolo ina. Le atau sa vea e iai a le taimi ma le tai au ta te wheilo iai ma lau lua fsil fai. Nanga e tele mata upu ta ua. A whātua e se mata upu le lei e vave o na whaaso mai iai.
Tu sa pe te le fio mai a lela a whaasoa i le atunu. A sau no mai i le fio ngai le. I le valasi, Dr. Valasi, ta fito lua pito whanua sele sele. Mai le opa o sa mala. E walu ngā luenga a isi whanemai. Lua o le mele o tūlai mai. O ana ia tau fia. Le fia se furu wafe o se leni sa avatu i konkalate tū maoti. Konkalate tū maoti. E o ai e wha mamā lau whanua, ta pena lau whanua, e a pe moa fo i le vau, whaini pā, fufuru i a maota ngase wha i tū malo, i le atunu u atoa. Whako whelau ave i ngā kupe. We meu e whalongo i le atou sa vea. Le to ave ni konkalate fo le tū maoti, independent contractors. O lea ua tufatu inu umawhiu anga, e tau wala atu i le fono whaavai. Ave i fono whaavai. O ane o tau e tapena le o taota. Ma fufuru ia. Ne whale mai le nae tū i lau tū malo. A le o le komiti o tinamu ta mai tai ma le tū mamā. Ave la walu mautane. Ave se aula kapi. Ai le toi avea le rei fia se furu wafe sa masani o na halu. Masi na uma. E konkalate na furu fale ma lato wha mai na landscaping companies, independent companies. And I said, of a doctor. Wa ma neia fo i lau faso. Afe mai i alu sa o mao ngā le tupe i tangata o le nuu ma le tu malo. Ia li po iai, mata milo ai te tonu i circulate within the local economy. Tua mata utia le nato wha doctor. Tasi le nā mea ta ua tele. No more money for private contractors for landscaping. It will go directly to the pockets of those local people. Local village, whono whaavai. Ia whela le ui o ai le tō te leo isi e whe mai leini me o whaia leini tupe o maua. Wa umana watu whaaso so atu le tai miliona le whoko e luaku le se lau ongo sifuru wafi. A le whao toi manatu ma le whionga i le Minster o maota ngasi. Wha matu u atu le paketi lea. Le alu se i tangata konkalate tū maonti. I le tele o tausanga. Ai le wha malieina, ma le lei o na whai. A wafo i le o se konkalate nofo i le tū malo ma le nuu. Ngā le wha kope lau au le whaingola ngā luenga. Pocket is furu wafe, alu. A o tangata o le nuu ma le tū malo ma le whanu whawai. E wa ai pēa i ai. I le lei o na whaatino. O le wha mamaina o ia lotoa. Anaia, no kele au mea sa o Mr. Minister, Honorable Minister, Dr. Valasi, ta fito sele lua pito whanua. O mai leo la u tala noa i le mea sa o whaiatua i le aso nafi. O le mea mua whatalofa i nai o tātou a inga, wō mai masani o uso matua whawhile. O lo ilunga le tātou api o fōlinga, the Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, whatalofa atu, i lau taupa ia mawalunga. Mantua fo i wana nafisa au whaiatuai. Tanga i ane i le pō na pō, 9 p.m. Eastern Time. O nofo ma whaatali pēr. Se i o i le teimi. O le whinaunga. The debate between Donald Trump, o reo koe whaanganga ia Donald Trump. O Donald Trump. O Donald, o le ngoa, o le pato, o le ua oso le pato. So, Donald the Duck Jump. Le mena na tupu ona po ia Donald.
Yo, tua pisi mai ia whau o Donald Trump. I whainga ale ta mai tai. Mea uli lea. Ta mai tai uli lea. O le Vice President na nā o le sui Palestine o le malo tele o Amerika. Au lo tu mau pea Joe Biden o le Palestine matua o le malo o Amerika. A o lana sui Palestine la lea. E ua malo lo nei isto ina wale o toe ta moe e toe sa ili sisi paia inga e tu lai mai ai. Le mea leo no ufai atu. O le tāu o tele, o le tātou whasoa. Umana tātou whasoa i upwhai o malo Australia, New Zealand, Samoa. Tātou whasoa fo i upwhai o le malo Amerika, leanga e fia hafe, maafe o tātou tangata. O lo lala ma papa au mga rurua, ma ola ai te tonu o le malo tele o Amerika. E ia la tangata e marama lama, laws and policies mea whapena o tula whono mai unga whono o le paremene ea po le konkalesi po le senate i tonu o le malo tele o Amerika e to tele foi lato ele i loa ma le marama ia i mea i e fina wai ia whaipule ia po senators, Congress, men and women, your governors and senators. E di malama il to te lois. O te longa fia ala le au le malama le na. E feo soi fo lunga. O le pua satani. Matau ai maa mai. Ele lei feo soi fo lunga. Awa e ta ua ai lo to si le fia. Ne mata ngā te le o lo tō nofo ina. Ai tō te le malama lama i stama i mea whapea e winga ia Donald Trump. Ma Amerika, wa leva na whapolonga. E vele te malo, na e tau tala ia o ia. Tu tusa le mele tal noel te malo leo Donald Trump. O le attitude fo le nā, ma le behavior fo le nā, o le whai e tu lepa. O au no vai le mele, o au la, ma o watu loa whai le mele, o au lava le na. And that's exactly like Donald Trump does. Donald jumps. I jump over here and I jump over there. I jump here and there, everywhere. Quack, quack. All I do is jump. And Trump talks about jump all the time. Through the ABC, on CNN, in Pennsylvania, Philadelphia, last night. Donald the Duck Trump versus the Vice President of the United States, female, black female, the Honorable Vice President Kamala Harris. Yeah, I told to see the fila. E umaifo the debate on the poll. Ai atoa I ai maletasi le piliona tala $1 billion. $1 billion. Not 100 millions, not 500 millions, yes. $1 billion. Se tupe na maua le te maitai ana po. Maana pa anga e fesoso ani e lana whato sinanga male campaign. $1 billion. Tua yofo tangata. Aisea. When she opened her mouth, le taimi ana ma tala ele fofonga. O le tamaitai lea lo sa ili nei ma ta mo e avea ma Palestine. She spoke about the kitchen talk, the table talk, the pantry, the eggs, spaghetti, everything else about food and grocery. Alongo lei mai wa te malama loa. Mai se o tolo alalam papa au I Hawaii ma Amerika. Territory uma o le malo Amerika. Si o atu fo ia I tātou e tutuila ma manua. Lena. Kamala Harris walked to him and shook his hand.
Yo, la kwa ka malo kulo le podium po le pule la. E le tilo i le fafine. Ai na whai ale si ana tala, po walua eva as taluai. Na o tilo le ato Kamala Harris. Mai, oh, the woman is beautiful. She looks like my wife Melania. Yes, gosh, she's so beautiful. Ai na uma vole toi fasanga mal te maloa, lau le mea uli ma le au leanga o Kamala Harris. Le na, o mata upu ia na talandoa ia na po. The economy, le te mau a inga o le atunu. Immigration, fe malanga inga ma te ngata e ngā solo atu i tonu o Amerika. Abortion, le ai at tau o tina ma te maitai. E pule ai i lātou whai unga, e whai o lātou tino. Pe a whai e manatu o le a whapau se pepe o tau ave ai se maitanga o stina. Ei up, atamalo Donald Trump le po. He continues to lie and has no economic plan. Fe mai al watu e matua i tipi la fonga. Aleloa, na paua la fonga e watu te malo tipi. O la fonga ana wo millionaire. Fa fonga le mai lela a fai matala mali e tua. Le debate langa ya ngā tele. Ma tasile me o te nau ye se aso. I whainga whai o lo whai nei tonu o Samoa. Awane i ngata ele pare mene, le whaatala no ino se mata upu. Whai fo se debate whape nei. E nofo mai whapea, ia whia me, e nofo mai whapea, ia tuila epa, ia pea o atu e se nā taimi. Ai o lau whali ai ma spa ai lau vanga ia. Ia wai mantua. Moderators mo mua whaitu la whono o mea whapea o whinaunga. E sāt kaukala oe, i le kaimi e kua kuali kaimi ia oe. Sāfo le kaukala oe, i le kaimi aua le whala velave oe ia oe. Se i vanga nala ua whaata oto se ala fua wife mai fuin whapena. I'll let you go at each other all the time. Ping ia o rua i. Ai se longa o ke vai aku wa kokong ko rese whata. If you know ia, the verbal arguments on points of facts with some facts to prove your point or your policy. Ai aluatu le tinana po, ta fifi. Ile ngata le vavala mai o lona la le lei o na folinga. Ma lana ata. O na mata ua pupula la popoa. Ma savali e tuloa wa te i Donald Trump. O la e whapenei, ai watu o le sui Palestine, tango le lima, lulu ma whatalofa. Ia na ata lima sa. I didn't think Donald Trump even expected. E te lo le mea a toa. Na le ata lava. The Vice President Donald Trump didn't blink or even smile at all. And all the time, taimi uma ye fa yele fi na ngamba tu watu fasidi. E pupula sa o lava i Kamala Harris i au tafalo tamalo. Ele I fia tilo yo. Not even one moment that he will turn his head and face Kamala Harris face to face. Never. Ola mai tau ia na po. He was panicked. He was melting down. He was afraid because he was unprepared. He rants and rattles, calling names. Ai le taimina ua vatu e lo le fasili ale tinala tamaitai a Kamala Harris. She was cool, she was calm,
And she was collected. Yo, she stared at him all the time. Masalo mena. O tatonu ele I manatu ia Donald Trump. Ole a matua tula I mai ia se lu I tau mo ia. Ise te mai tai, because this man, he loves running women down. He doesn't care about women. Ole te maloe a mia pua. A mia pua I tinam te mai tai o le tunu. Yo. Awa veo whaafia na convicted ila mio leanga I tinam te mai tai. Ila whaasala. Yo. Whaasala I le mea tau o le sexual assault. Teofola I a tātou Amerika. Tōs full wha mo lianga wha maonia mo lianga le wha masinong. Lai wha meo lai toi a piti. Ai tōs full ma le wha le mo lianga. Wha whela na tau muri ele tātou o tunu pele o Samoa I Amerika. Ma tutuila, ma manua. Ai fia se fulu. Mo lianga ua wha maonia. Do you think this guy is fit and deserves to be our president when he is in fact a felon, convicted rapist and sexual assault, convicted for falsifying business documents 34 times. Todos fulfar teimi. Fafai lunga. Efa whenau tō o pālota iai. E sau e a verma Palestina. You are the people, for the people, by the people. And I'm urging you, go out and vote. Make the right decision. Te le whai atu e te toe. Pe o lau whiwhilinga le nā. You wait and see when that man comes back to the White House. He will kill you. He will slaughter you. He will raise the prices of food, the prices of gasoline, because tasia lea o loa mafua I nei le me tau inflation. Gasoline and energy, gas, whatever kind of gas, shoots inflation to the rooftop. Ala na taunga tāle soifuanga, malasitanga o tau o mea uma. Leanga e whaalango le ngau sia o loa ma le whaavea ina o whatau inga I o loa was through major transport means. Let's wow. Le tasi lava le nā. O loa ananga tā, taunga tā, sailinga tā. Nā wā eli. E eli ma mimiti mai I le manawa, ma le o ngā tutonu o le ele. Ia aele lau ele foi, ma lau sua ua ele o le lalolangi. E iai atunu ua whaamni I nai, a iai foi isi atunu. E whaalango iai. Lala nai le ina mawalunga le tau le soifuanga. E le tise, whatasi ei ma le suau. Wa o loa nei, e ngā osi ai le tele o loa ma so se tu ai ngā o loa. Toi fo I mai lala tala I le debate lea. Fe mai le tala Kamala Harris. I have a plan for the economy. Donald Trump doesn't have a plan. Ia vesilia tu loa, ia le laufali. Sir, start with you, Donald Trump. What plan do you have for the economy? Eis au plan. Eis au fuafuanga alu mamau o mana whaatatia, mo le tamau a inga o Amerika. Whai mai le tala a Donald Trump. My Trump, yes. Well, at the meantime, I don't have a plan, but I have a concept and some options of a plan for the economy.
Vai, sau wale tali o ti atoa. E le se plan, ai ai lana mafo langa ai kia e fai ai le plan. Ya saulo. Sili lo te mai tai, ya Kamala Harris. So what is your plan for the economic growth of the country? Te mai lo maritala. Cut taxes, encourage small businesses by putting out $6,000, $20,000, $50,000 i pisi nisi laiti. She believes o pisi nisi laiti matina e laiti ia. E vave o nola, ma mawhai o na whaalele ai, le ta mau a inga o le atunu wato. At least there is a plan. Ono afe whaupopo i whaataunga a inga e maua. I le tausanga atua. Mo lātou tau mawha. Ma isi mea fsoswani ai i tamaiti. Ma a inga te tasi. Middle classes, the American middle class. Mana ia. O mai lisi vaenga o le fasili o le economy. O le economy ma le immigration. Fe mai le tala Donald Trump. Fe mai Donald Trump. Ia, o isi a inga na Springfield. Lisi vaenga o le state of Springfield. Ua ai maile. Ua ai e tangata pusi. Ua ai a lātou mea ola fo i lea whanga whao. Ai sea, whamailana o le ingi mea ai. Ava ai le tali ia tangata. Ua ata ele le tamai tai sui Palestine. Tamai, oh my goodness. That's exactly what Donald Trump said. O mai e fōle matangata fōi e surufai matangata e o mai whaasori tu la whono ma whio soi mai tua oi po le borders of New Mexico and the United States. Mai, those immigrants, they also come and eat dogs and cats and Wait, ele anga ka malo e pepero soli. Ole mo kwa pepero atson. Le se me wa fa longo fa pe. Wana na to tali mele tamale la wuli ia lo fali o moderators. Donald Trump, stop bringing things into the debate that there are not fully approved, or there are no facts to prove that. O mai I le tamai tai. Ya Kamala Harris, everything she said got underneath the skin of Donald Trump. Ata mali ale sui Palestinema. Velo mai ale. Lana matau. Wa ava vaulta malo. Ma ilu. An old and very angry and grumpy man. Screaming. Toi ava vau. Ale fala vela le tele o taibi fo ilea. E toa 12 city a Kamala Harris also my love. Yeah, Lena. Overall, I think Kamala Harris gave a masterful, brilliant performance, super brilliant performance last night. Tasile mea ta ua tele Samoa lo lalampapa au Amerika, Hawaii, tutuila mamanua. Donald Trump is a threat to democracy and to the rule of law. Ba ua leo te malo, lena te whele tala, woman for ya Amerika. If I don't win this election, America will see a bloodbath.
Au le malo le whainga palota le whaine, lau tōtu sila iai. O le amasa le toto. E whapeni winga se Palestine mas tangata e fia te itai na te tau talama I me whapea. Ia sa ua vai lena ua na lama ele tangata. E pa li whanga li kalinga. Lama ele tangata. People are fed up with lies after lies after lies and continuing to lie all the time that he does not know whether it's a lie or a truth and everything else that comes from his mouth. Ia whafunga le, talo whaino o mai, ila mata upo le healthcare. Le soifua maloloini, au ngā tele mea nei tātou tala noa iai, au whanga solo le whainga palota lea. Ma whi naua ia o lo whaia nei Amerika. A wai whape nā, le tilo se tāpenanga, e leo toi mau le whainga palota le lua whelus fumareono. I sa monda, Ila tātou o tunu. O mai la ia lea, ile mata upu lea. O le abortion. O le mata upu lea. O manatu Donald Trump e tauna whai pēr mele na whai nei New Zealand. Ia whasa tangata na whai le mea lea o le abortion. Alan men tupu. Tele whawhine ma tina ma tamai tai o maririu. Ona o tooting tu ngā fo lele le ngase o le tau a veina o le pepe pe ale le ngā fo I e mwhai I fore whaata ngase pe ma I le pepe mai le mwhai e o na tau ave I le whaase furu vai aso e le tina. E fia vai aso? Koe whemai e I pepe fōi o whangau mai ngā kai kōrus furu vai aso ma. Ma whele rei mai whaf. Tali le. Ia Donald Trump. Wa umana au mai e whafo le mea nai ta o Roe versus Wade. O le whinunga stasi o tina e le stete. Ia ma stasi fo I o whamasino. Ma le malo, ma le stete. Le laua mai nei tua. Ai whasa I lo e Donald Trump. Se tina e toi whaise tau tonga. Lua e whaasala le fo mai. Whaasala mal tina le whailana. Whaasala le fo mai e whaile tau tonga lea. Ai lau tatanunga. E tau na whaasala ka maloloa I nga whaile me e kinga. Yeah, e tali lo ma Kamala Harris. For my Kamala Harris. Who supports the president or somebody that wants to be a president? O ai o le lango ina se tai. E fia pule le ai a te tau o tina mata mai tai I me whai o lātou tino ma pui ai lo lātou soifua maloloina. Ale whatuai. E o olu tina ele mta upulea. O le fia whai o se tautonga e whapa u ele pepe. Ai te tau, I le se whinaunga, te tau na whaasala, po e meila uri I nga whaere mere, I kinga. Po e meila kanga kanga whaere mere le tinga waere, ke ingofur, a ke e awa fula al mga waru kinga. E mafua mai I la uri I au irresponsible people. E whai la ko kanga mea so solo la I le a kiai. Kiai ka mai ke kausi le stete. For my Kamala Harris, no Donald Trump. Let the women make decisions about what to do with their bodies. Not tonu. I never met Donald Trump. He might be looking at signing a national ban on abortion.
Big time for women voters. O tō tina ma te mai tai, mau tō whanau, mau tō ainga. O se whai unga tele lea mo o tō ma, o le tō tele whai o tangata, o le a sui e le whainga panota, ma manu ma lo le te mai tai leo Kamala Harris. O tō tina ma le whataunu uina, o tō jute, e o ai e whai le panota. Ioe, ala na oilo, o ai, e ave e le tau panota. O mai le mele le climate change, fesuia inga o iai nei le talo le tau, ia ma mea ua fi ai le sesio manga. Fa mai tala Donald Trump. Climate change is a hoax. Mai, o le me pepe lo amara kau whaavalea le mele le fesuia inga o le tau. I tari Kamala Harris. Climate change is real. Climate change is real. Ma fuasia. Wa tele lo longa. Wa tele ina manifi le afu o le paneta. Wa sao ma iai le malo lo si tele o ave o le la. Ma ua whapena o na liu sua vai ai, lunga le North Pole, malalo le South Pole, o maunga aisa te tele. Ala me wale iana, maani filifile o sone male, afu o le paneta. Ona ua whaaleanga ina i le tele o le kasa, e mafua mai, i meo fale whai ngā ruenga, ngausi o loa, ngausi mea, e susunu ai le swau. Susunu ai le koale. Ia le mela le na. Greenhouse gas submissions and emissions. Yeah. Tele lo longa. Ma wa sui e fo i ma fui. Tsunami. Ma ngoto i lalo le tai le tele o ta mai motu. Io. Au tau se sila lai le pasene o tangata na mai moa, ma mata mata, ma whaia la tau whai unga i le pō na pō. Si lia i le fitu se furu pasene, i le valu se furu. Tangata pasene o le fia hafe ma 4 miliona, sui o la tau mai whauwhango sai i le tua Donald Trump. Ara ua Trump i o ia Kamala Harris. Tangata fo i sānu no fo i lunga o le au pā. Tu vai lua o lisi vai lisi pito Donald Trump, ama lisi vai lunga a Kamala Harris. O ana nei le tai au na whai e la tau whai unga. Wa me i tu vai lua lo i lisi pito ia Kamala Harris. Ia le nā. Whamaile tala Kamala Harris. We stand for the rule of law and democracy. This fellow, referring to Donald Trump, this fellow doesn't believe in climate change. Doesn't believe in rule of law and democracy as well. We are not going back to Trump's past. Let's move forward and turn a new page. Tātou te le toi fia fo I mea ia na whai e Donald Trump. Ma le mea lea o whai mai. Ana ia whana ia tangata ia at 7th Street in New York, pe oti el tangata. Ele tau o na moria o ia langa o ia le Palestine. Do you see the kind of attitude and personality that this man has in his mind? He said, I will be a dictator for one day.
Ele tala malia Kamala Harris na fai na fa uma ye matawa lunga lana fa so for mate. Donald Trump, you lost the last election. You did. And when you did, the people of America fired you. Ai whaia ina tu sa lea malmelan tupu atu lepa. Ai whaia ina mamalolo se whai ngā pāno tapu. Palea lava le mea. Ua tuli oe tangata. The people fired you. Ua tuli oe ele atu nu. Mafu fau ye. Alu lai toi mata ai ma e whaalongolongo le lei ai. Ia o na maua i whoila ia leo. O se manatu e toi whau ai, manatu mai motu ngā awha. Ana po alena whaile tala le te malo. He admitted to himself that last night debate, he lost. And he wanted a rematch. Be o kama fusu voile se I resi de fusu samping. Yang family kala samping. Ya la se ira fus. I have the right. E koe lu ye o is a rematch. E mena fi tangata e matua to tolo lava. Ina ua fire ina mamalolo. Malolo mata ngā. La tātou wō, waina i e tātou whasisilanga ia. Ia, ma whasisilanga e mo e tātou tupe. I fwoi lisi whasisilanga tā ua lava lea. Se isu e hantu ina i e mwhai whona. Si la fia e lea tunu. Mole whafunga mai a lea tunu. Le ua, mo mai le updates. Is tamo lapi leo lo ta oto nei le whalemai lea na la vea. Lena la vea i le loli lea maali wai ia na i o tātou uso ia o toi whafu i atu o lātou tino I Samoa. Tamai o umala le tautonga le na o laua ave le recovery room. Tātou tārusia ia. Na lofa maleanga le leio le tua. Ele I pupula lava ma I loa mai se tangata. Ai o le vaenga I loa ai. Tango atu ma eu atu. Ua minoi le lima. Ua whai una minoi ia na iona tama ima I lima. Tālo whai. Ia mana tua pe ia tātou tāru Ia nei whanau. O whatau tolia po nei fui na yuso o whatau tolia. Ia. Ia vave ona toi whafusia lo lato malosi. Tātou wōl tātou malolonga lea. Foi mai tāwalunga tātou ile tusi ale tamai tai pāle mi ale tamai tai minister. Tamai tai minister o whamsinonga. Na tali atu ai I le tusi atu I le epa na ave I le Samoa Observer. I le matautia. O le pepelo ma le tau whaasese ma le tau whaaleanga. Ua whailo I tangata. O lea na tātou tala noa ai I le aso na nafi. Tutusa le leila o tali atu ana nafi. Ma mea iwa o mai nei le tusi ale tamai tai minister, ia matamua, vāsati purufana. Le ai ma se mea na se se ai. Tātu ol malonga, fo I mai, tāwalunga le tusi ale tamai tai. Minister o whamsinonga. Hey, hey, ho!
O a fianga o ta'alonga whaitupe e wha le tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le wha soa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai wha apitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le wha iloina nisi wha talanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se wha talanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai au se io o i le lima. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fuafua sautafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapina ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au li e talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Sa le ala sa o sa vali ai fainga tale lufa e ta fia va ai now ia tino mai e fa amaoni e saunu ile oti pe yo una fai mai le amatanga na fisanga ia I o mata oi a ole nei ua mo watu tangi ai le fatu ua le mafai ona o mai lo ufia va ai atu ya o e mana ri matsai lo mo enga ipo mai lo unisia o e hani fea e o e wale mafai ona o mai lo ufia va ai atu ya o e ele lo fa amo e mo Matsai lo mo enga ipo mai lo unisia o e ani fea e o e far
lo moenga ipo umalo umisia oe Honey Fea ea oe Mole mawhai o na o moi lo ufia ba ai atu ya oe Pele lo ufa moe moe Na oloi mate lo moenga ipo umai lo umisia oe Honey Fea ea oe Ule mawhai Ule mawhai o na umai lo ufia ba ai atu ya oe Na oloi mate lo moenga ipo umai lo umisia oe Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia, tau e whaatarofa ia te oe le vaenga muriburi o le tātou por kalame ngā ngaifo whaiva o le atunuu i le nei fo i a fiafi o le astofi. Ia, tārusi o watau nuu malmanuia le whainga malanga i nunga le ala. Ia, matau nu atu malmanuia i lau a inga. Ia, ma se tāpenanga fo i o ngā sesenga o le nei a fiafi. Ia, wātali ngā sua ma osi ngā taulanga. Mori ele whaafitai le atua wa ewe. Manuia whaiva, ia mga ngai fofo i o tau whaiva alo filima sa ngā pātia ai i le so. O le mataupusa o avatu le aso nafi. A le lawa sen mai e te au le tusi. I le tutusa le leo le ufamtalaina o le tula fono i le aso nafi. O le vaenga leo le tasi o wha pui pui tolu. Na tusi eitu le epa i le Samoa na observer i le aso ono. Aso ono, tusi ai ma wha leanga le malo ma le tiuteunga o le tulafono leo wei nei. Ai au mai le wha mamna manga, a le fionga le tabaita i pāle mia. E tutusa le lei lava ma le wha mtalanga, o le tusi a le fionga le minsta o le wha msinunga. Lea wana ia whaia tiuteunga i le tulafono leo. Le ai ma se me tasi o avesea pe o tusi mai ai o ave ese la ia te tau o tangata e tō tele. Ai whata ua na ole ai ia te tau o le tangata e tō tasi. Peo no watu e whapea. O le au tū o le tūla fono. Lea na toi pui pui anei. O ona te wina nei. Tasi o wha pui pui tolu. O pili ia. O le pui puinga o whanua whaaleanga nuu masuafa matai. E anga waa tangata uma i le pui puinga a lato wai a te tau. I anga nuu wha Samoa. O le mata upu au tūle nā. O le pule anga ale wha amasinonga i le nei vaenga. Sawa ilo i lalo malona wha peritania o upu i le upu leo o lo tūsia i tonu o le tūla fono teu. All persons are entitled to the protection of their customs rights
and it's the subject of the jurisdiction of the court in this part. Sawa lo marsaunanga le fionga I tumaita imin star ilana tusilia. Eleai masemetasi, there are no words of communal right pule anga totele. Aolefa pe mamai, it's the most fundamental communal rights are people are abolished. Olefa mai ile tala le fionga le vinstao to my time. Or le vinstao famsnonga. The Honorable Matamua Seu Manu Vasati Sili Pulufana. O le tusi atu i le epa, malana wha mamna manga i le atunu. Ose pepelo, mase tau wha valea ma le tau wha se, pe a wha sa mōra upuna. It was inaccurate and misleading. Upuna ale fionga le tumaitai, minsta. Le ai se vaenga o le tula fono, o ta ua mai ai, le communal rights. Le ai se vaenga o le tula fono, o lo ta ua mai ai, religious groups, po o whaalapu putonga a ekalesia ma tapo inga, po o fono a ekalesia, ma whaalapu putonga e tōtele. Nothing whatsoever. O te mana o ina ia tā mau i o tō whinangaro. Eo ino le alala sa mua i atunu i whafo maniu sila nei. Lau whaalongolongo mai whaipule i Samoa. Le pāle mene. E te tau oi whoi ona suia mā whaunga o ta ngata o sui o le pāle mene i le lai tū. Le tū o le HRPP. A whawhea na whai lau pānota malou i loa. O le sese i sini. O le wha matala ina, mo le wha winga ina o le tūlafono. Mai le eifo i se mea tau ave e se ai. Na o le wha malo sia. O ai a te tau o ta ngata uma. Ta ngata uma na. Ai le o au mai ai le wha Samoa. Se upu e whaasino tonu o le ai a te tau to o tele e a fia ai. Ai a a ta ngata to o tele. E pei o pulenga ma malu ali i ma whaipule o nuu ma fio anga mai tumalo. Le ai se upu whapena o iai. Le ai fo se communal right o il whapalangi. Le ai fo se pulenga ma malu a chiefs and high councils. Or a high council of chiefs. Le ai fo se pulenga i le whaperetania a e kalesia maulutu. Ia le nala ia. E mai le vaenga muli a lea. Mai o le teunga fo i leo le whaamsinonga. Matula whanoia. Ina ia mawhai o na whai ai tō whinga. Mō le whaamsinonga mawalunga. Whaamasino. Ina ia pui ai lo lātou tūtotas. Ai a whai o se bata upu patino le tangata lava ia. E ma whai lava o na alu. E whina wina lana bata upu. E le whaamsinonga whanua maswafa. To sawa I lalo malfai upu lea. I will refrain from the name calling that the leader of the opposition has unfortunately resorted to. O te le fia tau whaaleanga. E pei ole te itai o le itua ngai. O upu na leo te whaasamoa tu. E le tau whaaleanga, ma tau leanga I ngō tangata. Unfortunately, na paua leo le mea. E tua I ai le taitai o le itua ngai. Nei pei au mea Donald Trump le na whai nek. Never see that I ai le lau whali po le moderator na po.
Ai sea wa e masani e tele. E au mai mata upu e vevesi ai tangata. Ma vai vai ina ai le nofo le lei. Pea o mai i lanu o tangata. Pea o mai lanu o tangata. Lea laio na e o sa ia le tamai tai mea uli lea ua tula i nei o le sui pelestene. Kamala Harris. Ilona national identity. Ai tali te malo Donald Trump. Kele ila ua se mea uli o le ngafa fingi. Ngō vai e risi vai kaimi ele i mea uli. Ele i suia longa lang. Ai masalo ai po anga fea lea nga sui e longa lang. Lea la ua fe mai e ngei o ia o le mea uli. Se ele ba li e ia fe lafulafo inga fo i anapo. But I'm telling you, America, tātou wainga i Amerika. Sila tutoa. I mea o lo tutupu. Lau tau Palestine le nāwa umaona o valo ia mo o tau. E manuia ai lo tātou. No nofo ai i nā tunu. Ai maise le malo tele o Amerika. Whamanuia ia atoanga o le se lautau sanga. O le fionga i le teitai au au le kalesia a Yesu Keriso lau pa iyo aso na tai. Se lautau sanga, what a milestone for a leader, a doctor. Dr. M. Russell, the president and the prophet, the living prophet of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, turned 100 years old in the weekend. Congratulations, Mr. President. Ia, ma ia whaau pea, le whaamanuianga le atua, i le nei te itai o le ekalesia. Le perofeta a le ekalesia, Yesu Keriso, la upa io asonga tai, ma le whaelonga ina o le se lautau sanga o lona soifua. Ia, le nā Samoa, o le tātou polkalambe le nā, ma le whaamalo atu i le ngā ngaifo maunga o utiute, ma u whaiwaro whilima i le nei aso, ma le manatu, sa maua i sau mea nga. Ma maua i masau aka. Ia. Ai a whapea fu e ke aki ngūai. Ia aki ngūai pe whapea nā. Tātou toi o mai le aso a tai au e tāwalunga le tātou whaamboimoe. Ia, tātou se e tu fo ila ia le aso tōna i kako ke e kankari e imkako ai ku awa. Paru le swalofi, ma le alofi sao le atunu. Ia, tau te se ipu ma mamoli ipu, pe au lia i le aso tonai. Le hanga le lei o le tātou mataisiri le langi. Ai mole te mi lei, ma ua nei a tau a savea. Ia, se yuli, pestata ma langi so alo, ia lava ngā, ia, ma le sunga ia la uri. Isaac Paunga, ia manuia tere lava toenga o le nei e fiafi ma malo longa. Ma i la tau ngā ngaifo la tau whaiva, a o loo i lunga o le ana tele. Ka manuia le tua, ka mangalo fo i so ma leo. Ia, tātou whiloa i le aso a tai ao. Wha suifu atu, ma wha mri atu, tau mawhitanga, ma tali ngā sua, ia mai se fo i o osi ngā taulanga i le nei a fiafi. Nofa tele mo oi, whiloa i le aso a tai ao. Mana tua maita, o tu mawita, i lo fatu. Boma, ta te tala no ai.
Sao se haso Sao se haso Tato e fia va